lab for me of them and can then him says lab you will come see no one they try no person say how the just and ya say failure so hospital now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem and now one person who say who ya dey say wo mojem ya dey to say typhoid after hepatitis B and C diabetes e yes tria dey cancer e to ni petri mu ye from and afro dem and afro be kwa na brebo mi ya dey na wo bi and afro ke kaye na HIV test na person we ye nyina no wo betumi ahwede ama oba wonyem na person who say abofra wo dey yi abofra no ye tafo anasa na nine after one person who say ba ba no your ba na say dem nyina mu wo ye menstro fi say abedila wo ye ni wo di da so ye mfidi ama so ye dey test awodo nyina bi kasi e dia de che e be hwe so fra ye okuma say ofori pro ye ni STC workshop na e dey hwe ni mu ye adwuma fi to ada e go sit na me da ye number ni say ne wan ya ma na sombo 10 200 Ghana cedi 2 million na mo ba na oyare no mfie say ba jo 35 efri awuye mu na oyare ana say yare ato no kwam ebi efi awuye mu say oro ko ma mi yem yeda wasese wa fidie da so da Oyerepa 100.7 afena brewa yi pumakwam ama judge Thursday judge kumpala mami container mabeji adwase me no betrase na dani da djuma yedie no yato aso CJA Christian Journalists Association omusi nyame yadumu akwesiada yedi djuma shonku bi wagana ha na yedi abo ankrenkre bi abaso so for farmer me tell ye ya na etufa papa congratulations to me thank you wadamu soko I Christian Journalists Association CJ awoso no nyame adom baso nyame di adom 24th November 2024 ya awia don kompa mo pepepe jumadi ekwaso was St. Martin's the Paris Catholic Church Kumasi High School Junction aya tonso agogo na empanifo trase wie mo no Auntie Naa so aka wona wo fota se yabo wona baso no ahobi obaba ure nyame ani mo nyam no na woguso ode eba no enti yatiefo pa yedamo ase ne mpaibo nyame boa na Auntie Naa saka abasobode no so a yatiefo pa yebepa wontoma wa ha ama munyina mo ahunu wa fidikasi fasten your seat belt George middle to Miam Enchana December 7th. Kokomoti power. One of us Ghana niba wo to me wate. Ya feel kokomoti ama wunya to me. Ti Ghana ni bo kokomoti ubai. Emubu mo na. The rejected ballot to the team line. Emubu mo. That money nya tentenzo se bomore. Na mo rejected ballot. Who team arrested team a team here adaka na ye twa ehia me pa what team fifi pe okay oi ma want to say adome hoye when you brepa mamba cha my film ani enko mamba cha me da se me ne be me bi aye frɛ no Emmanuel Oduro 89 atonsu sreso nti emla ye te hɔ no mo no ana anyinsen e baaye ti anyinsen be na me ka so onye me ho ade na o se oba anyema ye nye ne ho ade na imo be kwa kotu meeting sama mabusuafo ana me see you nti me hɔ no na o ka kyerɛ me se me nkɔ me maame hɔ na one ne maame mo beba ana me see you nti me kodu maame 3 days ana one ne busuafo mo baaye to mbe no betu meeting sa nti omutu meeting sa na chine yete hɔ na Dubai akwantuo ensu be PM ti Dubai akwantuo be PM no obekɔ no na dan ayati mu no na tam no akaboso me na tam na so nti okodu ye no ana fewura 2 weeks na me wo ye nti fewura ne me be fe na fewura ne be ka kyerɛ me se ye dan no tam na akaboso me se mi kran kan ja akaboso me na tam na so nti tam no so a de we osini mi kun sitie no ontimi ntumi nti ode boso me mienu be de e be ka me ho nti boso mienu no dura na se mi kun ha bi maame obe onim de obeye ana me si nti ho na mbo be ma na me se papa ne se tam na akaboso me na tam aso na ode boso mienu e da aka me ho because of my own nti no see you no do ho no ma obehu de obeye enti me ho no ma na ofa me so ne menye me ye no entuma pra wan to bi amame
mpaboa akra wanto bi amame enti me wo ye no na yenya aboso me yensa na papa ne ka kire me say they say o hwe me kuna anya de say obe han dan no ye de amame na okọ ye kra se ne ma munya enka one na tena fie ho no mache onim no pa to obetimi afran se bi ada me koduru ye no ene ma nkoyo nti oba no so no ma ne ntena ho na tamu se me discover de beba wa hwe me kuna anka saa anchire no nti ontimi nje obi de hye entena ne fie asem koba ohun de obeye ntimi ntu na me bo be ma na ma ne bo be ma na ne ade chie me ho no ma na o sende obi recording e ma me se me montie nti me botie ye no na ye na danfo a o kwori eja na efe ne braya ono na abo mi kuruma se yiwani ma no yiwani na yere ho na ye wadwuma ne pe osika unya sika ni bia na wahan ama no wanya sika yiwani na yere po wadwuma ne pe osika no nti na akwoye na tena ase enti wana me hu se bla no na ye sa me so e ba sa na me wo papa bi wo mi kunu na oye Ghana made mpaboa e wa tonsu market ho no mo enti wana me call bla no ho na me ko bo message na me che bla se bla pa cho tie bi ma me obi amawo mi kunu ni ha na mo dan ya tinta ma so papa no se wo tue ma ka kire mi kunu o so wate o be hu de obeye ta mo na so papa no se o ma me na o twe mi ntu me o ha na papa mi kunu send message ama me se mi ntie de obi bla ya eka me boy an so na ye bla ya voice o na e kasa ti papa no busa am se nti ugiri se ya o na e kasa na am se ai no se esuro nipa na ja asaman e ho na am de me ba fie nti e ba fie asena mi kunu from phone to ka kire me se on de oni sika be ha dan de ama me se nti me se sa ye niema no enkogu bla ya edem ana me ka kire se ye niema de mi nti me san kogu bla ya se bi me panty kura wom manda we wom me de ma se sa niema no akogu wadanfo dem nti me de mi nti me se sa me no niema enkogu wadanfo dem nti o mo betu mi tinsa na bla o ka ho be fe ni jino bla jino ne ne yere o mo na be ka kire me mo ka kire me se abasa o ntimi nyi mi mu na o betu mi tinsa na o di akire nti o ntimi nyi mi mu di mi se sa niema no na memla ma sika na me de be ka fe kra de akọ Abidjan kwanta no na me ni bi me bla Kofi Same ono na sende mi sika ana me de fa dropping na ye komu mpire nu na ka no ode ye koye nti ye kodu obi ama oboso me ensa be ma me onfere me fere kwa no odi matem bla na me akoso ye ne nchen kra fere ne se one ne kase ya konya dan ni bi wo Abidjan kwanta ho no papa ne se 2 years 5 million on fa sika ne me on to ase ye kra ntwa 1 year na me metinam na onya ode aba no bla no kra fere no ne ka obodan no so pe na papa mi kra kate ko no tese ni buafu enti me sori am di ama ne die mi su na me tete mi kuta akra obi ama oboso me ensa me ni obi a okuma ase ho no mo mama kotena obi ne na yere enchen enti ho na maame me ni do frɛ maame na maame free boku e baaye nti oba obehwe de we ana masi aye na me san kita akra no o su na me su mi su ana ofrɛ ma se bisa ne se ma se afia sapon ofrɛ ne bisa ne se ante enti se obaba na nka obi di ni se ya enti nka be ya ode anti wuntimi ne oba no e kra nkasa na ontwe na ni mehwe me ba no ana onka kasa de bi nkyere me ba no na o ma me ba wa oboso me nsa o tete no na kura e nam wo so ma oba so no onni mo bi a so no o tete wo kuro no so enti wo yesa eye ma se afre ne ba na bona ma na se me maame adidi na atem na mi kuru so frem fon so ka chansa me maame adidi ne maame atem enti no on de me obe ya na obe ya oni bi ana maame se onja me ho no mo ana ode me ko oboku nti e ko oboku me wo nya abosumi kodu oboku me nya abosumi mienu be ka abosumi ensa no e ma na ya abosumi num nti bosumi num na on me awo on send me 1 cedi kura da nti me ho no mo ana ono afrem fon so ka kire me se de na danfo no mo kohia Dubai ho no mo no na danfo ba kwa ka kire se ma ya ade na nya oba bia akra na ebe ye ne ma ye enti no on se de on send me sika ana me see you nti na me ne ma me ye tu kwan me ho no ma na message ba me phone so me ko ya 100 cedi obi ama wo on send me sika da 5 months o send me sika 100 cedi man kasa na me de kire ma me ana me je ye enti bosun bia 100 cedi na me bo na ma na se papa 100 cedi na de ma me no enso me enu nti na me ka se se ma firi me ma me mo nchen abetena kumase enti for so na pet dan ma me nti na unya bi ma me ya me nkwa na minim me no
umie no wanya bia me no umie na de enim e say wa mama betena mabusua mi wo bi o mi ni bio e wo sa wo de me fo so e ma me papa mo so bre de so ti me fa bed ni na nkoto o mo so bre so eti eni ti na nka se boa me sa kwan no so wan fi mi no enti e say de me soro peska kakra na nam so fa da so se be ya wo di ska ne ba me so mi wo bi a me de beka ho ana wo so wate enti bo so me so ye na o send me 20 million se me fa da so nti 20 million me de bi no am me de bi ye we na me de bi ye we ne ma bebre nti o to kwa na me gina nsuo na me no aduane ton se be ya akra ne kra yare ya menye ska na ko akra ne kra ya na efe na wo se woni bi me bra mo na da send ye ska na ye de yi ho afi hospital ni aba fie nti ho no ana me madam fo ba ko otikumase ha ni kunu efi kumase ba bo oku ho no mo ana obeka che me se ne yere se me frɛ na me se me frɛ ne la na enko ana o se ne yere ni Ghana ha o Jordan enti no me mra me ode ne yere number ma me ana me se enti anwumre na me frɛ again ka che me se ma me ma te se wawo ana me se an na o se manya se na me se manya 5 months ana o se ma me ba gi akra na enka obe mama ba ho no ba be fa me akọ no mo ana me se yo ana mbo ma me ama nti mbo ma me ka kire me say ono de enye ono me nkwa na te se ma kofa be ma me ne na wo enti wonti mi nka se bi a me nko abra be ma ni nim enti me mbo mi kuna mane ana me frɛ mi kuna mbo na mane enti mbo na ma na o ka kire me say e ya sempa me nko na emu na nsa na me ko no on me fa akra ne nkoma ono ne ma me kra bosu mi num me fa akra ne nkoma na ma me a wa ba abrewa na me nko ana me see you enti me wa no send me 10 million se me fanya akwantu no ho ne ma na me see you enti me 3 days na sister na ono be from atu kwan no o send me message ni picture no wa yi ne ho cheni katetia bi ana o de asend me enti me hwe picture na me yem na me say picture ya sister de asend me de me nko baby o be from akono ana me de ko kyerem na ma me say ampa na utimi hu se enye adwuma pa na o de o ye no ho no muntie ma me nko enti me mo mi kuna mane ana mbo ama na se papa se ni na mahu enti me nya de akwantu no enti wusika no 1000 no me say send amount me kun ka che me say send e sika na bedi me nchen de on gibiem me fan ka me 20 million no na me fa nya adwuma ana me see you me da ase enti hono ni week no on frame me enti hono on frame no ka che me say asema wo be ka kire mi yi masum na mi ntie ni ye na ba bia me gina nso no me fa me pe bidie bi na me fa na me pe buku bi na me sign tum na me da bia me bia makai asema wo ka kire me say e fiti na ekro akwantu na amantu no oba Ghana anya ade so obeba be ware me na onye ono na ekwa akobere e de aba be hwe me Ghana ha no mo na ono no nya ne chance no so say na enka me fe na ka chance o ma me sika na se me chance aba kwa me se me nko enti mi do asem na wo ka che me nya be ma me fa o ma ai ma me ware me enti mi denum sa agro no wodi enti tambia am ka che so on ha da ma me on fi me o mi dam ma me ne papa nchen sa 2 years on fi me anam de me da ho enti me wo ho no mo sa na ofre me da bi ofre me on me ntokwa da bi ofre me ne ntokwa ana me papa wo ka che me so ohia me papa asem ne ba bi adu no ohia me papa ana me frɛ me papa na on me papa ka sai enti on me papa ka sai no wo ka che me papa say ontimi nware me biem na wakaje me se me abra ono no ho kyere no otu kwan na ne ho kyere no me se won han da ama me na baba se ansa wo yere no woni na wo okokra no onyem na ja no ko ye nti wa wo no nti nka onye on han dan e ma ne ntem na se bi se nka me yesrem ni ba enka onyem no anka otu no e betena wo so nka ntimi nka njan se won samra na chi e betena ne papa ho wo bi so woni bi wo penti na be fa ye enti no sa aseme de wontimi ne ye nka asema okacha say akosi say Evelyn mam pa cho se si a wa ba Ghana asila o merrio me pa cho de bi oba kwa wan frɛ me nya me frɛ of that date boso me nkun date ya o send is ka no wan send I will send the same 3 million boso me akwa ne be yare enka ho obedi bia o tukwa ko Dubai usia no no abo amane so obetukwan mam pa cho okacha me say ti nti no onya ho ade na amane nyemo mamba cho ka che me say akwantu no wa try ya enfa na Matias akwantu wo nani so nipa so onye ho ade ti de nti na ma ho kwan se wo banyem mamba cho ka che me say menwu mano so no na she wo bo ka cho menwu man se be ya okwa obenwu so oba e wo na chi na okọ na munim se moda ne bewu
Mamba show me call on the na with date na enwu ye. Me chese so obekọ no. Na ka rent no say. Month na so my papa no kra frɛ no. Ti we dey on call you. Oha. Be ma wo se menwu menyem. Aka bosumi na so wo bosumi say 9 months. Wo so 9 months. Na wo kona rent wu na the rent so ye bosumi ba ko no. Na wo re so onko twa Dubai ticket. No onko Dubai. O ka kire me say ebeka bosumi amana ko week 2 weeks amana ko no. O ka kire me say na baby abo oku ho no me nyi si na me tena me han dan. So wakura na se no. Makura na se ho no me nyi 3 million fa nkoko rent dan ho no mo. Wakura na se high dan 300 Ghana. Enso ma me so me si ma bosu me nkrumu no na de we amesi hu me ho no na 8 months kra de we amesi hu me ho no ho ana se awaka me santi skano me so me bona ma na se o ma mi skan ko to me ho ne ma o mfi mi ti 3 million o de ma me no me frɛ me sister ba ko na o hia me kuma se na me de ko to nye o ne ma kra o send dia wo beko ba me che say wonyem bosu me nkro be ma ne rent aka 1 month wonyi sika twa Dubai wanyini baby a wo obeda na wo so akoja no kwan say onko ma fieru a enyi uniema ntumu papa nkro ni timu asempa fi se wo kɔ no onim se ne rent da ka 1 month wan pabo se bi anka say obanyem boso me nkro ntene ma me mpa baabi afimpo na wontra wagya hokɔ ama 3 months echi fieru ano amwatra dan ni mu free kosi so ka say uniema da bia papa no po na no aduane yere no aduane o twa ma me afeso ye on e tontoma me sinyina na anya hwe wo sedem mamba cho na menya mo ya dio Adidas na so funya mwanwa na ma sinyina ugude amosa usori anu atwitwu si no adware wo didi no ada usori anu atwitwu si 9 good months ya kwadworo kora tina be ma no so etu kwan 9 months so sedem nya adwuma rent nso so na efieru ayire anu aduane a chese wonidi mana mawo na mawo be finya na ochimi se unye adwumanti a se nka wo ye wadwuma no wasie wachi kakra wo betwe se efieru ayire na anu aduane sa wo po so wani ji wo se wani nyi wo wo hia ne se efieru ayire anu aduane a minidi adenti na wo fefefe wo se basa Evelyn mama awo yemo ayehu a yemo oba owo ene se wahese woniema yie sempo bema no odi hwam a ubetumi agira wona so ama wano unsa akọwa no na se wo banyin sen na wo a untumi nto aduane wo rent awu de oba no so bedidie ntinufo no se obede momo yenya adwuma o yie munti ena bra wo betumi aye adwuma no asie sika aye bra wo ye obabunu this time na wo se wo ye adwuma ti me who tender age say now this sedam na wada now this sedam ebinu kwa wonwuma ware ya no wagya adwuma no the yin say your excuse yenye ne sa ba bia wiase aye dinti mo amoda tinti se wan na nwere ho se Emmanuel obedi hwamo bacho dem boda dwe ho enu nti ne kamfo ma mo se ansa na wo be relationship mu no no se waboa wo ho bibia tumi si I say coin utu a ebetumi adane eche ebetumi adane animu ti se adane echira me maye credo se betumi agira adane animu a na dede na ba kra se wonya adwuma wo so bewo wo so woni dadam wo so wonfa income bi ama be ma ni du wani be ya oya ebe yo ye kese chense ne na wanko hu kra nko wo a eno ye ti sesi oba wo se den onto so bio mamba cha so ontimi ne me obesumu zai mamba cho ye ne me ne ye frɛ me wo fa mo frɛ na busia pan ye frɛ no one ne ma me mo bae o so obesumi 50 million me ne entrenzo 5 years ni na mo fa mo se o mo ntia so odidi o matem na mo sa tu agina mo bae o so obesumi 250 million na me kra me se me ngina mo fa mo se akra ni ti bosume so a obehwa akra obesend scan akra no nti menje on fa scan na mo se agi se bosume nan na odi scan na beba me su me ni ba bia wote Emmanuel Ima
Good afternoon. What to say? Wadama unim Evelyn. Oyo dia. Oyo ba me ne wo ye. Oni na wo. Baby mama. Sa na wa hye ne bo so obewa no. What to the tinsa? Agenesi won fie num se obewa no. Ensem bibili. Ebi ne dia ma radio no conform say TV nso a. Mame, die oho nyina ni. Mene na ehimihia no. Enam se mene ne betena. Eti mene ne tewa na nyinsen baaye. Ti na ma mene ne te na maija. Ono won komba, me na me koba. Ena minya a chance bi se metu kwan. Madam fu bi na wo. Eti sika kra na yese wo moje me no na minya. Enti me be kono na me dan time so ya so. Aka be 5 to 6 months. And I'm say no hana aka be 4 to 3 months. And I'm say Jahbless ni atoto akora no so ne ma wi. And I'm say oh akwantu de utu a enye se utu ya na ne ma ayedan. Ayeye. Eti Jahbless no na ati wo han dan wo baabi e wo bogu side ho. And I'm gusa wo say sese no me kono minim de besi machi. Enti no wo dan na wo ti mu no ma me ma usika na fa kotua dan ne ka na kumasi a wo betena no aha wo bia enia wonnya fuo ha wan so ni sika bia wa e na me so ni sika papa bia anse dan ye dan enni me ho enti ma me mpebo siama na me kotua wo dan na wo ti mu ne ka e ho de wo ben wo ma me enti stengo ma me ko afuom kora na moto kora na wo betimi de aduane ayedan amma nem na wo so wanya bia di na asi you ma tenam so fifi wura no ne bu sanse dan wan ya yesen na at least enu ho de niam mu dan kora na eniema be yi na asi you wati enti ho ape na me de me oye na asi edan ne ye 1 year na 3 million nam so okay en ye gisika ne ko tua dan ne ka enti se me ma hakora na semba ho a wo benya baabi a wo di uti be dan eberto woniema wo baabi a wo de beda me kan na asi you mame me disika ne ma na wontie ma seminti wo krum so okofa ne ma akoma ni nua obaya na wo de akototo de ope na am tie na tua dan le ka no me dan so ta mo ya so sisi eso a ehefa na abefa o ka chem se an mi tu kwan de menya sika aba ama ne dia rent dan and I'm so okay you mate and ejenya me boa e na me call ntim koduru ye ye koduru awiable ye ko Dubai awiable no adwuma sem wodi because omo ye achiriwia ta mo de ko adwuma o matete so eti ni enso ye nya adwuma eti me visa me de ko ye no 3 months eti 3 months no ko ka just 2 weeks na me visa na so na me nya adwuma ena eja ye ne mu a de ebedie kra no na ho wodin ena de nya adwuma tama me nya adwuma na dan ta mo aso ena afre se dan ta mo na ye dan aso na so aso wodin me ka kirew enti se saade a zisa afa ni nya adwuma yentu ameka adwuma nso me nya aye no omo so mo baji enkrata sika a no so ye adwuma o mbetete ena adwuma no so start here 2 months no yentu ya oka because California and sound ye tu ya oka e ma me no we wo kan asem we nyina na am se madam fo baako eti baby a me no wote no we driver ye friend Jima wo mu fie etinka be ye yi niema no egu madam fo ni fie me frɛ madam fo no ntwa ntro nkyerɛ me frɛ madam fo no ena me ka che nsenka won yi niema no emu madam fo ni fie nanka wonko at least dan na me ka so ntua ka no ntua diska na ye de ope nanka onko no ma me mo se de be ya nyame boa me na minya bia me de amam aha dan maame ajoa gina manim ka kire me se won horo nanim nkosoro na ablabo ye bokọ ye nim ye monko ye chi enti nya de se obedan ko na kura se
obekọ na kulase na mte enti eba ye no maame ase maame ne beka no de bia wotie echile wo nkrofo ho echile a wo mo ma na dwene eti de meme amene ne tie no beka no 2 days 3 days won fa ma asem nya asem eti woko ne papa mo ho oba isa ble ne fi ran so so wotu no afi ne menya adwuma yentua ameka enna nipa na odi niema ne so ode kɔ no ho no ma me kɔ de meka 20 million a wanti mi antua enna ase me monya dan me nka kire wo because music di anime ho separate dan enna mo na ma je ho ti mi wa adwuma ma me nya me abo afi a menya adwuma me try say adwuma no ye be pick me no enna mo frɛ say you want nya dan ni bi say 20 million it means send 10 million la no mo fan twice na am say madam for no say friend jima na am say jima na den because when him say minister and ask me my hand that because me no din komo me ni adwa na mu so din komo eti so ko papa ho eti so flow papa wa aba mo disca bia ba mo betimi dia to ase dia mo fan ye den en to ase na nye sanso no ni bia wa mu wo de meka 20 million eti mo fa sa sika no mo fa nko rent dan na me bo madam fu ya wo bo na mani wo kana asem se ya wo no na ya wo se na ajima ya ejino no wajimi ana na nipa na mu ye ne kasa de bia sa fe no nya adwuma wo nya yi na ye den na ase wo mfa sika mla okay me ba imano na chese wo ko ni nyina no nka wo toto wachi me toto mechi wo toto wachi Eble okache o se okotua dan ka wo wakurase ma okachire odiskane ma ana na umpe ho ma honom de me kacha nseme nko ho wanim ko me nko wo honom adenti nenya one wo ma hono ye wo me ba na de na umpe ho me kacha nseme me san fa me bed nko so ye me papa mo so na bed ne se wa wacheche so obi a on pese wode ne burden beso na abusuan from middle for bone ho so pese obeko we kurase no ene life no obi anya na easy ma akura na so tie akurase for kura ye ho kire ye oba nkire bode so ya nto atoso de ne ye moa ye nam a obede wadidi ene wiase ayedin ti your ba kai wo bofu o manti brem sabri na wo so ye adwuma kai wo bofu e wo maba wa brem. Then no one started so well with you. Then I also buy a diabuano. What the end say? Ube pebi be a yo. Na oyi kakra. Also ato so kakra. You be a unko Dubai da. Kona kohe. Ego etiria. Bebre ko go park bi so. Ye train say. Ye becha. Amai becha ticket. Ni asesa omokra bagana. Emi pray bed space. A ordering. I want the pa. The infants will be away to quine. Now, what's the sanity? Oba, they said they are wedding. Well, you must sit down so fabima. So, when Mokaka, who are dying, will chrome. Go to your sauce of fear, and now dear wedge, because me who me Sacom and you and come at Uswa, you are contributing nothing. Over so much. Kwa you when also what to so kaka near also bound. What in your say? Make can wait the actual so maba wa brim and I was a year who ye juma. I didn't hear Yari ni ho or how ni ho. Ukwa juma wumre. Ebedu stage be crano Yari ma uyemre. BP baba adingin baba. Na wa hoden so te ye na no mo odwomi hwe bi no mo fie awmate no miensa to da mi tu ka fra adwumam no nsia me sori no miensa me du adwumam 7 am obi bu sam se ye program 1 pm na ya me ko 7 ekoye de ye fra odori wa kra me se ai ho na me didie baby a wudidi no wo wo hwe ni yi a wudidi da na wonye adwuma na wutifie da bia imano de ba enso di ukobu se na ofi se ho so no opeso no so ko nanim se ne ho so hohoro wanim wonsa ko anim ukura watena mu da wo betra kumase a wo se wo de mempe umpese nya ho ne wo awutre ne ba
live senia profo live I was what they are doing better and hotel no okay say yes obi no mame enya boapa ye ono so ko tu kwa wonyanya adwuma nye ene kuntu ehwe ehi na beko ni nti ya musa be kwa o se wo ye adwuma mpo na o ka chense bia wa adwuma nti o kwa wa adwuma be ya baso so nya adwuma adidas uti o sa ti uto o ye dey oyne mame mi yo uso me ba uso wo a yen sha oba nyinsen. You cut your coat according to your size. Unim sa wo mo aho. Na usi ano pa na onyem. Pa na onyem uwie ya se magya ho atukwan. Ena me 2000. Na you 2000 no de kwana kura se dan mu a. 2000 ebetumi ahwe opemfo. Amna wo. Bosumi 300 Ghana. Opemfo. Na wasa wo. Bosumi 100 Ghana. Na 100 cedi so design buy. Ata no ba wona menye adwuma. Na wona se onyim na wo anya adwuma. Onya mfa me na me wa kura so na me ye adwuma. Nti adenti na wo be hia ba ma na se wo kura simple wo ye adwuma wo ba kuro kesi a sika wo mbebere no wo se nde sika nde mimpe bi ekura sika na mpe. Ma me nyinse no ama ntu ametena no ho ho ana me ko akurase ho ana ma ba no ho no mo nti enya adwuma nti me ko akurase ana me ye adwuma me ba no ho no nche okumase a bi wa me nche ye busa kwantufo no mo nka nkyerɛ obi tumi da donhwe mienu pe osese nyuma boso miensa enan kosa wo betua tax o bibi anya free untumi free kania free nsuo free aduane ti wanko a wunidi ti moma ye moye ho so se ye tu kwan na se ebayire ho aye adwuma yeti ye kuro mu nso a yanyire ye ho umaba wa brem na ye adwuma ema titiro free se ono afa no ho adwen una akora ne san akora nim se mema miniska na wa mama aduane da aduane wo sa wo de mano ti ma momo ye moye ho so why Evelyn o next chapter shawu so ye adwuma 25,000 asi ye nyima no ye adwuma what name me chon adwuma be na ye ma ba cha me chipolo ni coat ni kwa echi enya adwuma sikenim waso ada obi anto bi ama ma me nsumra na ni nyina asa ye adwuma ti afia de nka krom hai polo atwemo ba kolbanche de na banche akre kro enya na ye tonso what name me chon oyne sesei oso bai hu akwara no me na me de ne be kire yedi hu akwara no kire se wa fa wadwen se wo behwehwe akwara no na mame di nti a me maaye no asem wo eno so asem wo nti a adai ba ne nya ode mi ko ye no kra me sama an sika so mfanya adwuma sika na me de ma no so onya adwuma no mi busan se adwuma be no obeye sika be sen ne be so e no kan ye ena me man no 20 million or 15 million na beso adwuma ne maton ena me ye no 20 million say week na no ka chem say wa wan kan jam say wa musam say na beso wo mkura boso me so 100 cedi na ade mame wo sa be busam say bo sika say na ade be mame wo ka chere me say me wo ma me 3 million say me fa ko man high down no me ko to de me pe me nyim no oyne uji tum sabane ya odia me fa cho ayin me nyima ta fa ko no atoto mame one ne to aso mame until me ka si asem so me preninti me hu ne wo trend ya wo se me ka trend nyina maka me fa cho se ma ba ko pe me fa cho me ba me ka asem kitwe bi ewo ben me last word no eti me ka asem ntimi ne ntina bi no ne ma me frɛ ne ma me frɛ ne papa ena ne papa no say se me si ntimi dia ene me nsum no timina ne kan am so mbejim 250 million am se me ko Dubai adwuma me ye bosum bia me tua krata aka wa mini bi edam accounts mu etimi me kom accounts mu a die menya ama no 20 million eno omo say omo nje eti omo nje me te ho 3 days ena adwo yi efrem na recording wa ha say I me de me kan ye no obeje no so de start bibi ena am say ansa no obeje say sika am gise me ne maame ye den e kasa ye ne maame so
ekasa e mama me need to muse sika on be dey wo mo beje nam di o meja am life am because abde no mo tete my blood e no mo ji sika recording wa e no mo ji sika ka kira wo say me wo ye no wan free me time wo jam hono ko tele what ko wan ka bia mama wan free me time won recording wa ha recording na wo ye ne kan ye na me send some message ni mo na mo nti de e call so me dey attract value 25,000 5 million na say na we Mama, you need 300 million on family me. Sempani. Meba. Obi. Ne plot dying. Oh, woman, say no, mini baby da. Ne plot dying. To hear the only baby da here dem so top plot. Nipa ben. Verification. Nipa o beto motoki. Ama nipa na o woman say ne bla ya. O beto motoki ama ne bla na. O to many di member so me 3 million ade send me akare be yale nka ho o be se pa na o sha ba ta le da o be ga na ma o ta le ma no fortune ta le 4 na ko yiye no mame de wo ye bia no sika bia me send ama ni bia no me am send man because me nim Evelyn osi ebusuensia munyina made atum samonto aso som ne hia oyine osi 30,000 and then me 20 million here fensum oba ni ko ye me ba kwa ya ni tika mama se woni bia ye nyodo maya se mama ni o se udodo maya se dia bo ma obowa o mo say ye yedi o so wa mo ho era yedi wo 300 million wo to 300 million mi busa ho sa wo say wo 300 million ka mi busa ho say unim ko e fa so bo 300 million ka kire me infie pepe na to ya busa poso kancho busa gelsesbi non kancho infie pepe ye tia o ka bo so me kwa na dat ho da wa yire wo say we service kanu sa bo so me na amane ya baba yari ya baba na ne wa save no wa sa kotam ti ya yire ye hu buboska abafu a ye mo ye hu say ye wo mema ne position say ska no yetimi save to ana kan ye wo betumi anya ma wo obra hyase na munyina ma hyase one contribute bianca so break wa me ba na setre mu no oh ma penso woto asase oh ma penso me modi mo se wo beje ono Dubai boga aya buso mama ko America Afghanistan busa enye easy making money is not easy sika ye peno enafom tika ni obetumi anyam meje 300 million but over 300 million wan kasa wo demand wo bi every wo bi man ba cho debi what save be pay ba cho ufi ye adwuma tumi bo about 300 million ba cho debi eda form wo savings aye na say wo dim fie say na ye nyize ti yanka ne wo hwe ka chi ye obeto so ya yanka ni obetu uka asase asem ukura wo de tika kire unim asase no de da say ye no kre say nye no kre what in name chona say kan ye obetumi ayama wo na femfa somwiemra gina kope bibi na faye na kobode ontumi a ti na ka che so ni carpet mfie nan bo so na wote hu no ntua na wote hu ebi so anka wo hwe na ho ode wa fa ne plan so my orange shows ne oba ni nyine sen beko omo sen beko oni oba oni che say catcher ne oba oni oba na ti wa rent down na oba na ti mame enye no kure me enye no kure nipa o catcher no me say nipa no meti ba bo ni diri o catcher nipa so wo de oba no fi Dubai ho na ba ye ya o so kwa de atoso a kire obi say nipa no wo oba fi Dubai na ba no de bia no tie oba no sana so tie nkrofo wo ne ne ka bia nse be te na wo jame wo tie nkrofo ya o so kwa ka kire obi ya ko bi ko ma kire obi say do ba fi Dubai na ba o no ba ya so no ba na e ko ba
me say wo no ba no kwa mo ne se mo say be ko mo ba o kwa no ba no na e ko bra mam enya no kure mi ba no kure tie me no kure ya no ko no kan Patricia on our page and our patience or say na dwuma ne ne kunu unim de ndia ye dwuma kane hazana ye yikunu aware wo hoyi ye boye ho ansana ya kwa aware anya se wo ye dwuma no wagyae wo ware a no asafa hude keta for 5 good years egumpam nyin se no bi kase bia na doctor Hechel said dampam onyem doctor Hechel said me busa doctor Krodi so onyem po na wo ye dwuma e ma wo ye den e ye dene e ma wa wo so ye mre junior doctor ni dependency so say radio te bia wo mu no de uhiampa bed rest na sameni wuti wei onyare utumi hunu se kom de utumi so bedware a ya boa ye ho u demand 300 million uso kwa ne te 2000 ko nyama how see this onya ko amfa ma rent impo wantumi entia ma rent in the no energy say o ma mint na ho no mo na wa apra ne dada so ma mint na ho jo benya 300 million ka che say wo jeni enko e jimi sika bla ka che sika be e sha minsam na pa o ba bi tina no so mpem ba bi tina what to say na wo ba wo ba when e ba ye oba ni e friends ma oba na friend Jennifer oyne mame ubeja no kwai ti me aso se medical catcher me say sa wo ho nyodwo mayase ayase wo ye ngo no kwa mame say na odi ja no kwai tenta me pesa me come next case so say na odi ja no kwai samana kwa yedi mame se ye ya mi gina hai me call dru ye no company am no mo ye say na odi ja no kwai nye confidence am e odi ye twam wo bagana me say na Jahbless sende me nyame say na odi ja no kwai say ye me no ka say mi sister and am buy me dan na o ma say na odi ja no kwai o ko se ne pe wa mo se samane mate say na odi ja no kwai me na me pay 15 million the amount me 5,000 15 me patch wine me no kra and this mi sister ma oboa ni sister mu nyina back no ni sister mu nyina ni sister no o kana asem no ni sister na fra me phone so ka say 300 million obetumi aye bibi me a wo titi ni ntia ma si ma o ka kire o say ni sister na ka kire me say no so le na mo ko e fi o me ya na je chok mo ni wo me ma me ho na me ma me e na o frame mi sister bo na ma ni e bi ma enti wo si fi a enti me ni akra na betimi aba fi ho sana ni sister ni bisa bisa sa me say me ya na sa ne brand di 200 million ne mama ya na sa ne brand say tu kwan a no obesi fi a enti akra no obenya do ama na ba fi ho sana o sister ma fi ka kira me won ka sa asem we mama ya o te na mitim oni wo si no mo wura be na si no wanya 8 years o che mo ho akekere na mo papa pressure na mo o shim na na ne ba no shana na e ma ne ma me eti e mamu ko fie ho bi o ba tumi tin sa so bra nya obi na di wa chi o ma me e na di ma chi ba e eti sa wa ba na sa sama ba o ma me no sa me kwa fra no ni ko bi na muje o ba ya no sa mi ni ba ya o ti a ka wo na so na me ba me se o ba ya no sa mi ni ba bia o ti a ka me na busu afo ye ka ya jimi ti ka be na ntia ba wo na so aba ba ka ya sem ye ni ba bia o to ma me na ni ba bia o ti eti na e ko ne na so ma anodin se ya tie compensation na oje eno one sam ne enka ho milk na wie ku from dada o usese nyeye ti na waka cha say wo next chapter no cause ebusua ni nyina atena se ama mo amagye atum so bia nkọ no kwan sese ne wo hia yesika on fama o say wasa wo bre 300 million also about 5,000 and na me peti nti dia wo beje na me peti na je 200 million de metimi a menje 50 million ubenya utimika uwo bida ha bra me so uwo bida ha uwo dubai ya le sebu sika uwo dubai no ya le sebu sika ya me frana se woni se e ya so fa sika ma ya sa me fra ya wa o ka je me se unya fa sika o de kwato bange e ma ye unya you want me
Mama kasa ho. Ma kasa mama ya. So we free ama 1 year me pese we save 200 million. Man ba she. Task am dey ama. Ba she. So we could save 200 million wa fimu afa be kyerem. Unim bi entia. Ba she. Bra wo be bre. Asagwana se sika no wanye bi ato ho no. Evelyn enafom. We are say yedin. Me go so too for say yen kan ye obenya ama wo na je. Then you know mpo no. Ewrabe ayi obube obetena he. Wo kwaware o. Ko to transfer compensation de man no. 200 million 20,000 I obeta odwa bu ana okobra teche se kwa 20,000 aha okwaware 20,000 ewie no na ne lawyer aje ye kokko to be a lawyer ko no aje 400 no ko saa mfie mienu ye wie ye sese kwa ne wo se ye yankwase adwuma ya boka ewatiri tiawura migusu kamfo ni obetumi anya mawo enke sika bia wontumi nya na afa woto wo won san ka hwe na ono so to wo so wonye legal wife tienye ndan obaba for one na ojira de ojira mama me 150 15,000 bacha krase mame 5,000 there unya there one small se befa no next time wo so mo aho a menkofo obi ba en wasting the time sister mu nyina gina wachi what dey make no enfie num na waje no na ote ho no waje no wasam ama na wo next time umu aho ankofo obi ba enti no 15,000 ba be wale oba na akofa no wo be ye ne ho ade ye wo ye de emehim tawonu tu na fa ko ye adwuma wa no dindi we nka I sort pa no so konyeska demunnim ani dabia ya mama ana mem scam tadiane ana be man ko na fa scam na demunnim ani mo fanya adwuma lazy cat enkra kwadwofo ese mabinum ya ye nkra ya so ya ne ya da ho na ye chinchim ye pa ne chinchi ye pa obra no ote no nyao oya ma fe mu mere women of today we don't want to work yam pese ye be adwuma ya so ya ne chim ye pa nya lazy no obra no kra no ache anumu miao obi da no atene mu no akohia no awe mesew wo free hakono sika kura ye jema no fako ye adwuma 1 year time be ka chem say wetimi a save 20,000 na me mo me nsema ho na me hu se woni mpe wo se na emeka no bani 15,000 akosi mami minya say minya na tonga ba ko ye say mami tonga ba ko ye say mami me pa che otie me sese me ka se minya sese mi ni bi da ho gise me ye adwuma ansa na me nya atua ohine de kuta wo no for 10,000 Ghana cedis bra yedi na ho wo bepe ebi na ho de mfa nka se wo bepe okay o de okay 10,000 nyame adom adwoada fa bre me na me nso tie me se wo bepe mami tie me me 10,000 joada mama me kwafa no wen me say enti me ma nkosi na otwemi enu me say kope ohine mama tie me mama enokra de ye ba akon o kan ho nya ehi me ni bi da ho me kanya me o hata ho yi me ni bi da ho ma ya onua na etwi ma omokro boy ni ko me nto ka ma ya on metimi de ne number amamo ejomo ono na ahyehyɛ wo beja me nyina wo de akire me wo Dubai mami menini ko Dubai oine Dubai tie me say uni sika wo betua fi se obi ba era yedi anodi nyina untimi save 1,000 Ghana yedi for 10,000 Ghana bra na kope 5,000 na woka no yema obre ye adwuma na fa besoso denti America sa cha no se one ne wo ba anya hwekora no one ne wo ba utene America ushia no ote baabi na wo fa no ono so do asemti oja ne da ho na obedi wachi se wu ja no bra oni da adam wu ja no bra onye adwuma 2,000 ad bra no so de ya ta ma so bra me da no 1 year
Tama so yam na ha da no. Tama so bra. No boa. Mr. Dan ka wa iska sai. I 2 years. I'm 1 year. 12 boy. Evelyn. 1 year iska na de ba bra obu. Emmanuel, so we will pay go at you. If you draw that time no so I feel na do so nti ye monitor na obi nso nya kwan meka na se ma. Me say o ti me mo ti me say that Joada masha Joada tie me ko ni wabusuafo nsia per 10,000 fabra ubenya me say yankana sa samenya na fo bi bana woni na anyisa wo 5 go there unya enti no enya gisa mo na prepare some de me betum because unya na benya schedule ticket ko Dubai me nya hwe me kasa me ko ba dia ma me na ti an so okọ me wo ha yo ti de that Joada me say priwati ene wabusuafo nsia Emmanuel ene wabusuafo nsia na fesika ne bra me Joada ena me say priwati ni omo ena me say na gisa Monday mudi police for be cheme nyese me di watema na ase me matampa kanje me say nyese wodi matampa ma me tie me say wodi matampa gisa me di police be chew wow mo so ya na mo di akonkwase afo school mo say so payiro ni ejira ho enokura na America no enti na ma company kasa se ene wabusuafo nsia se ni abani me say pini wachi Joada ene wo maame wo sister mun share ya me sister no ni ya jo wa no mata wa ha na no kwa mata ba me da se Joada na partner why what you say aso se me ni maame mlanti me ni maame beba o ba so hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey be to say typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya to lipetri mu, ya dey from ana from them. And after be kwa na brebo mi ya dey na wobi. And after ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwe dey ama. Oba wonyem na person ni sa bofan wo dey yi. Abofan wo ye tafo, anasa ina nine. After one person who say ba no no your ba na say dem. Ni nyina mu wo dey menstrual fi say abedila wo we ye ni wo dey da so. Yo fi dey ma so ye dey test awodo ni na bi. Kasi dey ade dey che be hwe so fra. Yo kuma say oforikrom. Ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu. Ye ye adwuma fi Joada ekosi na me da. Ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 1431 68. Lab laboratory more for your chamo free Lab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back I have fire become once prostate. The prostate once and prostate enlargement. And then they can prostate. Nti say ya kase prostate organ bi e wo mema ho em say ya te prostate sa ya kan ho asem because eso e won fa so bebre e fa Ghana mai yedi asam de biabo obi benya wa na fi yade amama kama sam ene yade eno ti ana Amadi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na techema o hypertension ana edunya agigele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina na ntiabre enso ntimi nko ye betu stroke na se e ma deku amonya wa hoto wa opasi massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa Amadi Alternative Health Center wakoma yade na tetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade fruit trisukope munase de enya no nko say ene yade ana enam yade ena etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye baba ba hyew Amadi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mu a Amadi Love Services dynamo frɛ ye wo 0 bema ho enti prostate gland bi a de ketwa bi a hye bema jinso twa na se nti ade pote a ye ne say
ewo nsuo bi a ya de ka muti trata ni se bibi ate o mu to ntumi enfa sure yari ate no yenya ka akora mfa no mesere yesi je se trata kromo tractor nso betumi de yarefo na tumu abese abokokwa so tractor no so asai ti option be na munyai nti ye di moto Mosa ko fa moto moto ran ye so betumi afa yarefo na ta so o so ndo betumi afa nti se ye di tegu mic ni mame ya di ntuma ne abo yarefo nim ya di ntuma be cheche yarefo na bo de oka moto nim na femi matna na chi awe hosem to aso ntim kwota mame no ba no sa no ofa ye du ayi do mi sa ka benya ka bi otazi ye nya bi nti odi ye ko amidu clinic ti nyina moto no so na yarefo a ote nti ye du hono muso sa unipa de wa wu awie na mi se na mo se de o be ye face de nko peka ye peka sa nti benya ka na abo 9 nti 9 na sabe wayare anopa na se ahomache Mukopi no so na be hu o mu frem ni de na abo be 10 mu ho anopa 10 yesi na wodadem na no nyine twahuro eno no nko aneda ho ti munya aka na chese 9 pm hwo Ghana how anopa no nkro no ndu ba ko sa 10 pm yenya aka edi no duru ma me na jem na edi be du agogo hospital nti edu ho na ja na o mu se o mu fa no ko ye ko emergency ward ana mu chọchọrọ nro se mi nkoto nti mi koto ba na mu di tin so sa ye frefre ni phone se ebenya butuani bi ye nya obia nti na obi ho no trem se nde obekwa koja mi asempa FM na kamako ye mi ko ho se ye bia ya ntene nka ti mi di atam ne ma police force se na tieni to police for no ba hospital ho be hwe no nti owu ofi mu ati no o mu se nde baby oti o am say o so tin cry afi e ko ayi ho we just side ho nti e ko ho nyina se be hu abutuani bia o ma ye ko to ni customer o mu so mu num na butuafo bia nti mi di ne mi ko yi UTV so mu nya announcement na mi ko atin kanso abesi na yen TV bia na police ni se sa da mi sambra hanso hwe so ya santini e bia na butuani be ebe wo ha obehunu enti na etu ano metu anamo edi abahasi no chese mame na frem we frem busumu ni usia na di say wo kokwan so usia na di say we hia no pa na we ye bredi kan we hia no hie mienu ni a me hia no ti uni ni di nkomma de ye be di nkomo minua na okra wabusia wo free hi ukrom kra de say wo ma mudi nkomo ti 2 years awashia no kwa so no nkomo ben na mudi mpacho nkomo de di nkomo so meka se mfumso amaye ne se otumi kata so o man otini ba mienu ye oba na obema nsu mienu na ni ba panyi eye doctor nsu wambo ni di antreme na otini papa tiate no mami so tiate na ni papa de oye pensioner police ni sa na okatre mi so mo ni ba ni bi di antreme na mi so mentume bisante efie be mu poti na otie no no de obehu mi fie na okatre se de be se hia no mi so ode mi be ko ni fie nso yentumi anhia won kranbiom na asem isiye ti we mo si ni krom we oti ono ni baby fi kumewu na baby nso fi kumati mami nso eja mi ta se mi enya ade ntmentume bisa no ankom se kumewu ye from mami se ana bibi se eya semo mami kokora so ne niema wa fa nyina wa ntimi amfa ma ne bidie nyina ka krom ho wini eja kroni di wini agba ewo afam place ana afam setre afam place ti wakoka ho okokwa so wantumi amafio yare akote no kwan so ama wajem ti abusuafo a modehye ne ID card so fofa na yehwedi e wa ID card no so ID card yehwe edia so fa na wo no Auntie Mary bidina was no Auntie Mary edia was no ANES Auntie Mary and I also papa your voters ID card no so there
polling station nkwa wo aha this voters ayi African one for the be hu say we dey polling station date of birth wo so but baby a wo no ni so ke bia no kura betumi aboa bia na nka no kura ba me hu se bia kuro we so na ofie wa na wo no a emu bia ama enti ama maame no ne wi na kwaye din kakra ne wi na kwaye din Mr. Mama ye mo amami do ye good Samaritan waboa maame no na anye yie one ne ko kwan so ne kwan so de obi ase ni nua wada ne menua ti krom ho forma na so te se maame na ono so ba fa bidie ne yare ti no kwasem ni odu ho mu bie ne pono ahemfo nyina de akire omko na chese woda ho a na no twawuro na oyare na se na moafa na nkwa mo twam na no twawuro asa na okọ mpacho nyare nda ho se kweti ada me ne ni shiaye ejuada na brada na omufreye no ntino wan yare anda ho a ebeka se no yare da ho yabani ebekro sa watimi atamu sika afa o baage ekokwa so watu timi atoto nenema no ntoto bi kwa watu bi ntu no ma ato nyina no yekwa omuncha o ma fa bidie na ton obi ayare a odin sika betua no a wa free mu na wo fa ne sika no wo betrebo amina sam nyara hosem nenema atoto nya o maton uka na omo tan didi watema ka ho ti omo fa ne niam obefa nyina omo fa ni nyina omo mude ni ka nyina na woni bishia kosi ada no nyina yenye bi uko we ntia otise miniska dinacho se ne yare ka nyina kwa wa na wo fa de ne ko yesu ye misumi ya hwe se bi abutuani bi ba na wa ya wadwe se wo je ne nkwa ne mom no otenim no nyusu telephone wo sesa niam ba ne wo ne ho phone so no chese bra wuhu no ana woden kwa ya resa bia ne krata den niam na ne wo no ni telephone phone obi nso ni phone o ma broken line no nti phone se wo police phone nti yi no ba take benya telephone numbers bia ye yi ba ku mienu miensa bia o tafra ye betumi anya busuani mpacho ninya de mi frɛ ni nyina wie ye na to me frɛ ye frɛ ye police phone so frɛ nurse phone so frɛ na mo frɛ ko si hwan so ye ko si driver any customer customers nko a nti na sinti no e che so ya brafo ne contact e wo so ne customers nko a che so ya brafo ti enya abusuani bia ma ya frɛ number ebru eko 100 kra na ya customers and drivers e fa ne niema nti na mi jama police for no radinya me mesamo ye bebie line na tum unim na memfrɛ ye pentama ye adwuma unim no a memfrɛ maami akoka suoja wada baby nyunyunu wada ne benkum so nyunyunu ye ni abresi ye hwehwe na busuafo na baby a wada o makofa na kofie enti woni mu a memfrɛ cause maame no kwa no nim so obeyare ene wakoyare ti saha ne etie yenim danya meba frɛ yen ti me so obi na ada ne benkum so nti ye pene busuafo ti sa oye wodihye ana wa onyonku bi wadamfo bi maame wa soreba wonim ne baabi a na wabɔ mɔde afɛ maame wo finkraton maame afiri mu 4 months wadani benkum so 4 months abusuafo nte me kenko abusuafo so jamam ne na radio station ya maame ayira ti mesamo wadani benkum so 4 months ye wu na busua ti se wunim no dia mom yemfa na semia wunim na memmefre yes pen voters ID card so for sabonidin Monsa fa voters ID card ne to so Mary ANES Mary Mama ni din no Anis okay Anes Mary aha edia so mama no din no yesra mo edin fufuro bia nka ho aka Anes Mary no ana wo mo so ankyere ba bia o se ye voters ID card ne de ukrom ni so aha ukrom ni so sano wo so a ke bia eno so beboa bi
but enu ni so ti voters ID card ena yede atoso no wenka afarija wafro no nanka mahu posi force aye call no sa for months ehu no sanke yetumi ko voters ID card mo voters book registration book ye betumi ehu say polling station wey ekuro wey at least yenya kro no kwa leader mami nante kwa kumawu a ebia na wa na former so say fridge musa na ya call sa customers nkwanti ehu no obi mame ajobrem I want send me mama so no me baby number ni phone so na ni bia number so ni phone so fi say na we na obi kweka say o see voters ID card e check constituency kra ni pani free mutinka base kra say police for the comma easy for ye betumi a che so atwema nwa biaja ha na oto aba teacher say ni krom ni ana bro no a wote so ni ana adwusu daben ti ye kasa bosumi na ye hunu na ya dira ko sha gogo na ya telephone so ma dia boso adwa mu a na continue yo hospital. Now Dr. Nakacho say ya did say wo mojem. And now in one person who say who ya did say wo mojem. Ya did to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH ya did. Cancer ya toni petrimu, ya from and from them. And I feel bad for na be bomi ya na wobi. And I feel kaye na HIV test na person we ni na no bet me ahwe dia ma. Oba wonye na person ni sa from what dey. Aba fan wo ya tafo. Anasa na nine. I feel person who say ba no no your ba na say dem. Ni na mo wo ye menstru fi say abedila wo ye ni wo di da so. Yo fi dia ma so ya di test abudu ni na bi. Kasi di ade da che be hwe so fra. Yo kuma say ofori pro. Ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu. Ye adwuma fi to ada ekosi na me da. Ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory After a chamo free Auntie Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch about I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic about I fire become once a prostate. The become prostate once and a prostate enlargement. And then they can have prostate. Nti say ya kase prostate organ bi e wo mema ho em say ya te prostate sa ya kan ho asem because so e won fa so bebre e fa e be ma ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twa na se nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid nti is like ade bi a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be fam aye friend urethra that is baby abema o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Auntie services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the yesuya no ye wo sizes are shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni ka no BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no then say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese the main cause of that then the ye share the nimbati associated with say nyini
bɛrima enyini na ne ho system no ne hormones na ɛma ne yɛ bɛrima na ɛno nso ɛɛdwodwo nti ɛkɔ fam no na ama prostate gland no nso ɛyɛ kɛse na ɛde haw bebree abrɛ no mostly no ɛyɛ adeɛ bi a yɛka sɛ ɛtaa yɛ familial nti sɛ bi a wo papa bi enya prostate enlargement a wo nso wɔ high risk sɛ wo prostate no wonyini a ɛbɛyɛ kɛse nti sɛ wohwɛ na wo papa bi anaa wo nana bi enya prostate enlargement a ama no problems a ɛsɛ sɛ wo nso ɛwɔ mu a wobɛkyɛke wɔn as young as woyɛ no sɛ bi a wowɔ 30 years koraa 40 years a wobɛkyɛke wɔn wo prostate size no ɛhwɛ nti mostly no sɛ yɛka sɛ prostate enlargement a problems bi a ɛtumi de ba bɛrima ho ne sɛ wobrɛ ɛwɔ dwonso ho nti mostly no wobɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ dwonso a bɛma no adwonso ntɛntɛm nti yɛbɛfrɛ no frequent urination ɔdwonso yɛ bɛyɛ 20 minutes time na dwonso ɛsan de no ɔdwonso yɛ anasa dwonso san de no ɛna a lot of times no complain and nkɔfɔ ɛtan ma yɛ nocturia which is enumere anadwo dwonso nti wobɛhu sɛ instead of say bi a ɔbɛsɔre bɛyɛ 1 or 2 times in the night adwonso no otumi sɔre bɛyɛ 5 to 6 to 7 times nti saa no koraa wɔntumi nna yie obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a na ɔfili sɛ dwonso no wɔadwonso no nyinaa ɔbɛhu sɛ na ne bladder no ɔfili sɛ still a dwonso kakra ɛwɔ ne dwonso twaa no mu obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a ɔbɛhu sɛ yɛfrɛ biribi dribbling ɔbɛhu sɛ ɔbɛdwonso no na still a dwonso no ɛɛsosɔsosɔ ne nyinaa wohu biribi sɛ ɛfa wo ho a ɛsɛ sɛ woba Amedia Diagnostic Services yɛbɛyɛ scans ɛne labs ɛde ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛfa wo dwonso ho asɛ o prostate na ayɛ large anaasɛ other urine problems bi ɛna wowɔ a ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama wo nti sɛ wonya saa symptoms yi a ɛsɛ sɛ woba Amedia Services ne yɛhwɛ wo nti mostly no complications a ɛwɔ saa urine prostate enlargement ne sɛ etumi ma o urine retention ne kyerɛ sɛ sɛn because sɛ wontumi ɛndwonso yie no de bia na dwonso no ebi aka wo dwonso twa no nti saa no etumi ma wo urine bacterial infection because sɛ dwonso no ɛsɛ sɛ Nyankopɔn abɔ no such that dwonso twa no yɛ ma epie no this is the case a wo prostate no push on urethra na yɛka no nti wo dwonso no ɛba kakra na agyae nti de bia wo bladder no dwonso bebree wom na ama wo infection saa infections a yɛka nso etumi travel ɛkɔ wo kidneys ɛho which is ade a ɛhu paa ɛna sometimes nso urine retention no sɛ urine no ɛyɛ bebree ana ɛka wɔ wo dwonso twa no mu a move back to wo kidneys no a yɛfrɛ no hydronephrosis nti saa hydronephrosis a yɛka dwonso no o kidneys na form develop sɛ MPA no they say dwonso no ɛsan ɛkɔ back to baby free na ama o kidneys na ɛsɛne ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ adwuma saa nso bɛhu sɛ na ɛde kidney failure ne ade ɛɛbrɔ nti ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ɛkɔ ho paa especially yɛ nuanom mmarima o papa bi wɔ hɔ na sɛ bi a wɔnya bɛyɛ 50 60 years a ɛsɛ sɛ wotwɛn ama ne develop all these symptoms na ansa wode n'aba ɛsɛ sɛ wode ne ba Amedia ne yɛhwɛ no ne yɛhu sɛ ne prostate size no ɛyɛ normal anaasɛ ɛyɛ kɛse a na wɔhu some of the things a wobɛtumi ayɛ ade aboa ne ho sɛ bi a ne diet bi na ɔbɛkyɛngyi exercise bi na ɔbɛyɛ anaasɛ ne lifestyle bi na ɔbɛsesa ama saa complications na ɛwɔ saa prostate enlargement no ɛho complications ana problems foforɔ a ebitumi de abrɛ wo ne sɛ sɛna mɛka beginning na ebitumi ama wo urinary tract infections nti wo symptoms na awɔ dada no ebitumi increase ne more sɛne ɛne ne bi ne sɛ bi a wobɛdwonso bebree ne ade ana ebi wɔ hɔ nso a wodwonso koraa na emu hyehyew ne ade obi nso koraa wɔ hɔ a wodwonso koraa na asɛ ohun sɛ mogya kakra ɛwom ɛna some of the things ne sɛ ɛfɛ bibi bladder stones nti because dwonso no ntumi ɛmba complete no ebi wɔ hɔ ana crystals ne bi abobɔ ɛna bladder stones ɛtumi ma obstruction stones na yɛka na ɛtumi kɔwura urethra no mu a
ana say bibisa na asa block kwan na entimi mba ni so moja Johnson na entimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no ena senior me kan before no say hydronephrosis no etimi damage kidneys no ena say mo amunim say kidneys de enya problem a emunsem kran do so chen bibia ente ya de say ye ma ye ni ekoho ena say Johnson no so o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia de say de rubber ehye o bema ni eno na ye friend catheter balloon eno nso ehun complications the brain ne discomfort ne ade ena sabio se bema ikra we ehye okra one ohun kafo entimi nhia because of rubber na ehye wasem ena prostate enlargement na ye kan wasem no ebetimi aba se prostate enlargement keke ebi akese keke na aye friend BPH ebetimi aba nso se kese na aye no cancer ewo enti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka se we medie nye cancer na medie ye cancer this oba ema ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe we ne de abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say ye wo levels bi a etimi di hu say o we na for me within the normal level and I say e wo sora and I san wo biopsy I know ne yebetse prostate no ho kakra bi e de akọ e de aye ho lab ne ya hwe say ampa prostate cancer ne ebi wo moja mu ana say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu ne ntem a yetimi eso ano ntem ema o say uhu ne ntem na say e wo first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple ba sa utna sia na se bia wo dwen se wo de ne ntisa ana wo adwen ya wo se me de ne ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho ana ye fe bibi metastasis na e bia prostate cancer cells na e move ko blood mu ne wo other organs na se by the time na wo be hu no na afi dia e too late the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwe mawa and rusa inti and only some of the things I be can fa prostate ho inti as say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and ona na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana Pony and neighbor, onua, nipa otu wa be nsoro owo ne yenua no no ye bibia no owo so do ba kwanna woni asema obeka oba atan wo kopa bibi ne ma bedi o hwa awira hosam bosume na amua o sha fridge ye ntene popoye na so ma me ba ha ntam an kanya menti enka wo ho no ya je bebes na to agu baabi ho na ekan yesi yakan ye hu no hene fa yakan yanka o awurade aya samo je bebes na to agu baabi aso yesi ya ye ko na ya ye hu no na ha ye de na de ye hu no mumu ye no ye ho ne pansa hwi o ni pansa hwi wo wiase ya kire de ade na ya na de na ya kire mumu ye kan ho wate wo ba ha na de ya bebes bi wo ha aso se ase na nyame adawro ma akura ye hu ne maame so awuo so ote ase mi ko pa bibi na me ne me madi so ko fa bidi ode kwa nkran so ode kwa hene ewia so te ho kwa enya yie wo so pagya ho agya wo pa bibi ngakra kra hwa ho sam kase sei maame ka fra wate wo ya mesamumfa foundation line into so ewia se phone ejeje no ti call ne ba na akate ntumi mpeke ti mo fa foundation line first number 0598980233 mo amofrage na so mo ma omuntumi emomrem yesi wunye busuani asabre memfre ye twen call ti se wo de wo semhia be fa so sa na de obi so ara hosem no opam yes
mese saa bere die ye hwehwe maami abusuafo fi se wada nyunyunyu bosomi na ye hu abusuafo mese moma kwan na abusuafo no mfrɛ na afa ye nche ba bia maami ne da no nkofa no kofie ti mese mo a monya mame 0598 980 233 ye pese ye hu se akosua weja fahe ne maame no no ampa ne papa de say okunu ne mane bi wen grandpa for wen he fa na motie na yenye so sure at least mama ye picture chese ampa ne ampa body way ye modua nti mama ye kwa miemfa ye phone no enye adwuma adwo ka anwumbe na meto ama girls for ma no nko obi afọ amo enti no ewiase no say ye do ye ho a enka ye obi nam ho na wo ho ne nua bi a na wo hwe no wose ade na ahwe me say ye da bi ma me hwa wate me hwa wa enkwose hwe ma me hwa ne enkase ho ne ensere na obi akwa ne ba bi na odra ye ba kope hwe ma me hu ye wodi awero ho kese na ato obusua so ye nyina ya wera ho enipa ye nsa hwe wo wiase me de ho me na hwe me na wo sere na me sere na ye me de na me kom ba bi e kira na mawu ye kwa ye be wo ne ye ne na kwa ne ye ne na ba ade ne ye be ka be yi wo wi so do be ko na wo de wo be ko ma me ka fra wate nya no aye bibia ko pe bibi no ma bedi na abasa na so ye da nyame ase se enkola no ye nuano mo ye hu se ampaye maami ye wowu na emumbo wo ha na nke ye hu no anke be dai wowu ya pa maami obadi akosua ka kire wo fa no maami no mo semuntie wo Oyerepa ne ye hu ba bia wo maami da ne ye ko fa no kokora no wa na da sa bo owu ne de ye nyina ye ko okay ye gusu atwen busuafo no nti ye hwe ye mpene la hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petri mu, ya from and from them. And after be kwa na brebo mi ya dey na wo bi. And after ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwe dia ma. Oba wonye na person who say abafa wo dey yi. Abafa no ye tafo, anasa ina nine. After one person who say ba no no your ba na say dem. Ni nyina mu wo ye menstru fi say abedila wo ye ni wo di da so. Yo fi dia ma so ye dey test awodo ni na bi. Kasi ye dia de che be hwe so fra. Yo kuma say ofori pro. Ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu. Ye adwuma fi to da ekosi na me da. Ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory Ashafo Yachamo free Auntie Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch about choir war Menshia opposite the Zongo. Hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petri mu, ye from and from them. And after be kwa na brebo mi ya dey na wo bi. And after ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwe dia ma. Oba wonye na person who say abafa wo dey yi. Abafa no ye tafo, anasa ina nine. After one person who say ba no no your ba na say dem. Ni nyina mu wo ye menstru fi say abedila wo ye ni wo di da so. Yo fi dia ma so ye dey test awodo ni na bi. Kasi ye dia de che be hwe so fra. Yo kuma say ofori pro. Ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu. Ye adwuma fi to da ekosi na me da. Ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory so for me tia obi bia o hwe wo kasamfoni so me kasa free Auntie services ye wo ofori. Okay, you go so ya twetwe nkomo the relationship talks suni nkomo na you go so ya twetwe no cinema me bisa question bi what you for said ye die ya no ye ba ye ne mo be ye nkyerɛkyerɛ ɛfa apɔmudin ho ɛna apɔmudin dwumadi a ye ba bedi no ɛfɛ yare a ye friend diabetes ana say diabetes mellitus de poto kasa waka no na efie kasa nso mo ka ne sɛ asikyire yare sɛ obi anya diabetes
nti ene topic ba kwa ya fa ye be kan ho asem prostate nti ye be kan prostate ho asem ena prostate enlargement ene de ke kan ho e fa prostate ho nti say ye ka say prostate a organ bi e wo mema ho em say ya ti prostate sa ya kan ho asem because so e won fa so bebre e fa e be ma ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twa na se nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid nti is like ade bi a nourish be ma nsuo se ne be ya one oba hia ne hu nkwamwa no ebeye din but ade ba ko pa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a friend urethra that is baby a be ma o Johnson fa nti ho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno nso ye kese nti mostly no ye advice say bema bia se unya be 40 years kwa and say utu anamo eba a medical services eba regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia eba check on the size of the prostate no nti ye wo from the year no ye wo sizes are ye shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement ye be ka say den prostate enlargement broni kind of BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini na eno so kese the main cause of sad and the ye share the nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na emane be ma na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familia nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk say o prostate no unyini a be kese nti so na o papa bi ana o na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mo a o be check on as young as o ye no say bia o 30 years 40 years o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi e ti me de ba ma ho ne say o bre e wo Johnson nti mostly no be hun say obi ho a wo Johnson a be ma na Johnson tentem nti e be enchire say wadi asichire nko anti na ama na yare na emom o de ba poto kasa mu a ye friend no metabolic disorder na eche say kwan anyankopon bo nipa e wo say aduane fa so wura wo mu na digest ma wo cells na absorb na de ye adwuma ma mitochondria ni nya power na etimi e ma onipa aduane mu bu no saa kwan anya no asai entimi nya na adwuma ye na emom ensunsanso a e wo obi a owo esichire yare ana esichire yare hu nsunsanso na onhwe ni ye no ebi ene de me bekan esichire yare bi a sabi ka fra mo mfancha me wa wanya bi minya kasetia yare bone pa esan say the complications ana ni nsunsanso aya adwene nkon ni ze esichire yare bi a etimi se wani ai enti obi o hon ma nanka on space obi o wa nanka na ni hawo na so onya esichire yare enti ene amanani se wan space o ntimi nkan ni Bible ana ntimi nkan ni Quran ana ntimi nkan ni nwoma bia ohia so di beboa na brabom edumadie enso wa esichire yare a I'm
abache mo fanche na ye pese ye hu concrete frimpoma baline no so na wo se one Auntie Mary eye ejama. Hello nana ne ye ejama o me nana o nana ne ye ejama wa me na ye wa mu na fi papa ba ko mo ye tie o aha wa me nana ne fi papa ba ko eti ne mi ya akura me ni kwa ye ofi onu hu wo mu nyina ne ye friend of kasa wono ase wo mu di no ni mi hu ye na ma me hu ya me frɛ mo anam si wontu kofia ya frɛ ma me na sai wade mele ye kwa de frɛ mi Yesu maame frɛ ofiri bodoma se kuma wu bodoma se aha bodoma se oh na ye benya mabusu apani ana mpanifo no bi number enti afa na me ba frɛ me wo fa bi abusa no na magye wo mo number wo fie ho okay mama mo ho nya hai ne ba ne bi nso afrenti yegu so aye ho adwuma ene ye nkofa Auntie Mary nko ofie aye nko kwanti fi wo ya Yegusua kumewu bodomase for Auntie Mary Yesu maame yegusua atwen se ebenya busia pani anase mma no akosia yegusua atwen e bia line no wontumi monwram
yɛsema kakra de to hɔ no yɛbɛkɔ so ayɛ adwuma yɛbɛto aso na mmom no yɛtwɛn mo maame no ofiri nkran ɛna abɛtena ha momfrɛ yɛn na wɔnkyɛ mo baabi a mode seɛ no ɔda na ɔno so nya ne fa ahode nti yɛtwa abusuafoɔ yesu maame abusuafoɔ Auntie Mary ne ba akosua wagyafoɔ mo a monim no ebi kora sɛ ɔmo nim no ketekra kyɛm sɛ ɔkɔdwa wɔ hɔ ebinom so sɛ afam plains hɔ ebinom so sɛ bantama kɔfoɔ ni ne pa nti brɛfoɔ ba wakyina kyɛ saa na tie saa na dwadie ne tie nti yɛgu so atwɛn abusuafoɔ no okay sɔfo to ade mame Bosheba electricals for that man. Uncle for sure, I say for those argument. Maybe so say Wawali. Oh, our lady, my Wally be a jay. Wawali be a jay. My Wally know about a good 15 years. I won't cry me answer. Is here the is here the quantum thing. I didn't hear. Oh, a blabon the answer be my biabes and a blabo conquer, but I know Bebo Blana or Moa as a quambison. Also, here now far away. Oh, fun away. Obam was I say. I don't remember in a junior difference. Different woman is there. Oh no about it. One was on any Bob Black come on. Ebia, I want you like a crabber. One was I want you about was on an ording. But no one to me wow. Ebia age now bear manager. No what me a great dream one compare bosia. Oh, Ebia on your bosia bear 30 million. Ebia the bear half. Oba so nkwa untimi fa nante so nso anya nkwa na odidi o bia ma me ene wo gitin na me fa na me so me 20 no me so me fa do anwum na ne ade abeka bom uzi nti ase obo so obaji sika na wi bo no koba wo so koba ba wo de na na ede de bia na ni ede wo de na ni da so what I say onu de on fa bi o de ma ni ko fa bi mba me oba medicane ge bit time me pebosia the time me phone so adwuma PZ ana obi so oton phone bi ama me by scanning so me by fee e be ka kire oban o mam just 1 million fan so scan so na me fa nye phone go ton na me nya profit am lafi o ka kire me say da bi edu anwumle me ba fie me toa na me na danfo bi aba ne nchen no wa ba wura dem hu ya se wa koyi ska bi free ba bi de aba be ma na onnyonko ba e bia wa ma fie ne pen mafia ebia wajiske bia wan fama no na wafa no wan currency da nyeza me no ka se na me ga kiro obi currency ma bla bu mu da se ye no oba ntra mo oba bi tre nyi chop mo ni fru oba ho we ya za we kwase ampani o ye yo me nya ani bla na aba ga se o ye me ma no be ma de o ye kwase out straight nti ya na de adwonfu nso otum be ma bia kwase oba na chemo oba besia na ede echemu nti oba opewa na opewa se usika ene hwe obehwe na opew oba bia no be ma awuni ma akoko busa papa ti bibi se o se oba bia ede no be ma jiso hwe ni ye nyansa mu no oba do o mi wura na se bibia automa no enya akoma kan akoma be akoma nso hwe ni ye nti anko ye nko de a oba ka so obekun a enu anwumre no akun ebizo na omo na chime ye omo na ye bibia agufado omo na chime ye oba bia na chime be ma ye na ye de mo omo na omo chime ye nti oba do ka so obekun be ma seconds oba bia no be ma uhwe ni ya no odo mi wura na so obedi ni ye iti asa so wura ni ya na mi wura iti de na betumi mo oba etumi ado be ma ti se de waka no ebi ni de efensuan ye ba ko pe watena nim e wo na busuafo anim wa wale ne kwampa so wo hwe ne kwampa so wa pa adwuma am na ye bibia ne wo hwe nkra mo no wo hwe wo kama eno no wo pe wo pa ma amfunso kakra bi mra be 1 month wa be hu say yes me de ma mi ja me ira me ne kun ye ba ko no o kan sam ba ko kire me dwun wa man te ase bezi me aseme de be no aya ma me me no tran fie yi de be no aya me so na nkra me ensa di nachi no de wo mo genchia on kaiser wa me nipa da won oba be ka wo be ma na wa hwe ni yi dem nim ni wiase anu be to ni wiase anu it say wonya konya biem ma wo wu akwaba e den na awale mu na se mpena twum umpeso be repeat biem all life
mpena twenye na wale nso no eni heaven mo ho si edu heaven aye be kofe yere abedi achi eno anu odo no asane ehwe no heaven ho nti me yere de ka me wuko ba ka me nwale bi na de nzina ade president de kaka zanze hu anya pressure bi say wa hwe de Ghana aye ablabo wa kan kru na say bia me ye ntane ye nko ba na bia ka be ma na awurawura mu na bia onya kakra wo tifie nti nkra no bedidi na no mi de kakra fa ha eni ama no kra wa kotu na wa so no bon se later o de free ebe wi ase na wo hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey be to say typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petri mu, ya dey from ana from dem. Ana from be kwa na be bo mi ya dey na wo bi. Ana from ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwe dey ama. Oba wonye na person ni sa afra wo dey yi. Abafra no ye tafo. Ahina sa na nine. After who person who say ba ba wo no yo ba na say dem. Ni nyina mu wo dey menstrual fi say abedila wo we ye ni wo dey da so. Yo fi dia ma so ye dey test awodo ni na bi. Kasi dey ade dey che be hwe so fra. Yo kuma say oforikrom. Ye ni SDC workshop na e dey hwe ni mu. Ye ye adwuma fi to na e go see memle da. Ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory so for me tia obi bia o hwe wo kasamfoni so me kasa free Amedilab services aye wo ofori krom kumase said ye da ya no bia nim se ne hoden enso so bet ko eno ya na me ni gina ho just say yare hye ye ho anti faith homeopathic clinic prophetess Dr. Elizabeth o say bra na yenji bre enhwehwe oni paduam eni kwan se sabia utina ho hu se wo yade ansa no ba yare sabia o ba ne mo be ye nkyerɛkyerɛ ɛfa apɔmudin ho ɛna apɔmudin dwumadi a ye ba bedi no ɛfɛ yare a ye fɛ no diabetes ana say diabetes mellitus de poto kasa waka no na efie kasa nso mo ka ne se asikyire yare se obi anya diabetes no enkyerɛ se wadi asikyire nko anti na ama na yare na emom wo de ba poto kasa mu a ye frɛ no metabolic disorder na ɛkyɛ kwan anyankopɔn bo nipa ɛwɔ sɛ aduane fa so wura wo mu na digest ma wo cells na absorb na de yɛ adwuma ma mitochondria ni nya power na etimi ɛma onipa aduane mu bu no saa kwan anya no asɛi entimi nya na adwuma ye na emom ensunsanso a ɛwɔ obi a ɔwɔ asikyire yare ana asikyire yare ho nsunsanso na ɔnhwɛ ne yie no ebi ɛne deɛ me bɛkan asikyire yare bi a sabi kafra mo mfa nkyame wa wanya bi minya kasetia eye yare bone pa esan say the complications and an instance so aya adwene nkon ni ze asikyire yare bi a etimi se wani ai eti obi ohon ma nanka on space obi ohon ananka nani ni haw na so onya asikyire yare enti ene amanani se wan space ontimi nkan ne bible ana ontimi nkan ne Quran ana ontimi nkan ne nwoma bi a ohia so odi beboa na brabom edwumadie enso wa asikyire yare a etimi sɛ wakoma potokasa ɔse cardiovascular diseases ɛsɛ wakoma no ɛne ntine wa akoma animu enyina edi sɛ wanya asikyire yare a mesrɛw mentena hɔ na ngoro atɔrem na wotena se a ebeyiru sɛ de ɛpo afa wo bi no ɛno nso enso wa asikyire yare bɔne a etimi sɛ wo liver oh yes it affects bowel production enti mentena hɔ no na ɛnkasɛ midi no medro anopa na mididi amawie uhia technical advice uhia nutritional advice ebese obrebo enti mentra ho mane nse obrebo enya no nko a asikyire yare a etimi sai say onipa wo kidney oh yes ese wo kidney na that stage no ne do ko dialysis machine so ne apai wo sere ho ne di tubes ewramu na wose ya twi moja ewo mu ni pie ni e pompi moja foforo adigu mu enti asikyire yare enya yare a ewose ebi wo wabusuam ana ebi wo so a wode goro atowrem asikyire yare o so make sure say tempia is maintained within the acceptable limit or level enya sa ensunsanso obane a ede bebre no huhunu so eno nso ho no ma
esicheriare no etimi san cause neurological conditions. Oh yes. A sign say wo nerves nemom said ye tie no empanyimfo say humanusuma minti na atwen mienu enam wa bra menje okasafo no enum kasa emmene na memfa no bejai kasamu no ana akonwa no e di ama menua Dr. Hassan Ibrahim na odi esicheriare encheche no abeto aso medamase Ashafo yedinchia free Medilab services and Medilab diagnostic services. I try kwan ewo Oforikrom STC traffic light. I ben Opoku transport. STC workyard no and our workshop no. Abra wo free tech eba Oforikrom no. Unya trap bomb so asunsuo na. Ohwe wonsa ebenkum so a ho na obehu Medilab services. And also abra wo free promo ko tech no. Unya tran Raga Junction traffic light na. The next traffic light now wo Poku transport no o hwe won sani fa so a wo behu Medilab diagnostic services. Medilab diagnostic services nhwehwemu wo laboratory mu nhwehwemu na yesan so twa ultrasound scan wo sa so timi ye ECG electrocardiogram wo Medilab diagnostic services. Yesa wo dentistry department yesa hwe ni pasin Amedi alternative clinic nkrabata ba kon aba beka Medilab services no ho o pay na itira kwan a ubehu ye STC traffic light na say ewo Oforikrom announce ubetima frey ye was 0541 143168 0541 143168 ene eye topic ana yare ebehwe ana ebedi hu nkomo no eye diabetes mellitus eye mpempi na nipa bebre na wo ho a wo bo yare din a obeti se wo ka ne se diabetes abra obeka diabetes no na wonka yare ni din no yesan say yare ni ye wo mu mienu ye wo diabetes mellitus and ye wo diabetes insipidus ye ka diabetes mellitus na ye sichire yare na ye nyina ye de ye nim no nti abra obeka so obi enya diabetes mellitus no na che say e wo brofu mu no obeka say an abnormal high sugar level of the blood and ye friend of diabetes mellitus sane ye kanu poto kasa enum no say wo ba ni twi kasa mu nso obeka che say abra nipa no eye ni moja na ai wo ni mu no eye sugar na isi kire na wo ni moja ni mu ebekosoro eye nipa ho na nkwa no de we a nyankopon si bo nipa no nipa hia glucose na isi kire wo ni mojem na de di ni daadaa dwumadie na abra sugar na glucose no bebo ne pempensen no so esa to me the how every nipa no enti yemfa ni say yare a friend diabetes no ye ka so obi wo diabetes na che say nipa no eye ni sugar level no ana ni moja num no sichire na ewo mu no ebo normal one na ye ka no eye ufa no normal sugar level abra nipa ndidi ya na mo hwe me asofo ni fasting blood sugar no so nipa no sugar no ye between 3.3 to 6.4 and che say nipa no normal levels no the level no boost our level where ye 6.4 na che say nipa no ye nya sa sichire yare no ebire nsu wo ha ye sa wo random blood sugar eye abra nipa na didi no what did we our random blood sugar no normally range between 3.6 to 7.4 into say post our level we so an nipa no unya sai si kire yare no abra nipa edidi oye nipa odidi de bia no eye nipa ho nnuane bi ye di friend carbohydrate food ye di ko emu eye carbohydrate food ni end product no eye glucose and sugar malam fo nim imam fo nim se be ma ware a awade ye kwase abu too much awade dia be manya fira awade mu aneka aware ntimi anu wote we wontete adwaman so we che no ma emma nye fia wale mu bi sebio obaba mu woni ajiwompam na za wo mpranzo ono zo no be mu woni ajimpam kwa sha wala na akwaje ya wo pace card akoma lunwula no bonsa wizi nsu kuta politin bag ade o mekwaji misika obeba ne sapan obanzo ntimi hweso won transfer akọ obema na aduane adi ebi akra ahye na chi akra esu anadwo ntu beda sanete ntu ka so oba bi dobema na enema bebrebe no oba fa ho de dobema ba me wi ase na me won ya me gina ndem mi say oba do wa na ahwe ni yi na ode do enu ntini ye na ewuje ye yiru na awu ndi adwenwen so kan won say be ma bia no oba bia pese nu kunu wuja no ase won ni evidence no evidence bebrebe o Ghana ha titru kra Ghana ha nye say bia minim Nigeria for Subai na minim South Africa ba Ghana ha de me de minim amiso ambe
mani ya Ghana de Ghana ni baby a obese ni kunu rujan wo na wo kan me na me gina me kan ene sa so wom ma mo bi se do wo ya sho adentia so be ka ya me de ya sapon ya ye ofa ya sapon de na e ka bi a kire wonne we so dada hospital na na yiri nim se o be ye dai o nyame ncha de obi kodom no na yiri ba be ka jen se on face kan na no mo fan ko ye da no na oni ho ankra na ye dai anya ba bi ada ndi no ni wona he no okro nti de America na esa wo so oji metum nyanu dwane dede bi ejina ayi we ebia na yini nim se situation na nikunu du na ebia ni esna moto kura ns no kura konkon achira be che de kan ya na kwata dem ma kwa medila wa family ya be ma kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ya no wa e twa e bi mu no kwasam se ho de test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor nakacho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid after hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer e to ni petri mu ye ye from ana from dem ana from be kwa na be bo mi ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni na no wo betumi ahwede ama oba wo nyem na pesa wo ni sa bofa wo de yi abofa no ye kafo ahina sa ana sa ahina nai after wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma ni na mu wo ye mensuo fi se abedila wo ye ni wo di da so ye ofidi ama so ye de ye test wo do ni na bi kasi di ade de che be hwe so fra ye kuma se ofori pro ye ni SDC workshop na e de di hwe ni mu ye ye aduma fi to da e ko si memne da ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68 Amedilab Laboratory After ya chamo free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back I have fire become once prostate. Become prostate once and prostate enlargement. And then they can have prostate. And to say I got a prostate. Tia obia mesra mo yati ko na afini mo mfa nkyame bibia ha obibia na ekuo no kura sam ne say woni sika wontimi ndwan ni ko because obi ho ka ya gigi sika ma no obi ho ka ba apart from so obi ho beka na ya gigi sika wo ba bia ya mfa ante na di angi sika wo obia ya na ehia me pa ante na ante na me mo so bo obi o ma me ante na ante ya ni ada o ya mfa me si mo timi ko ya nka me mpeska je bia o ante na ya ka kira om da bi we dia ya ne de boy obi ma we de mo de boa mo me ma mi woni papa wa na wo ware ene munye ni ye munye ni ye munye ni ye ni de amani papa munye ni ye ma ante ante na de wo mo no mo se dia sofo akwanya de na me da ante na mi amiti dia so bodi chame ka kira me se bodi me pa cho na na akua Erica ni o me se Erica ba ko pe jamai Erica ba ko pe ye da mu nyina se obi be ka bibi kakaka ante na me dai okay eh o se na kito be nyes gatua ante na wotu asene mpanyifo no eh no ye adwuma wa ko school otimiti etia na obetua na ye de wo ya de posere ni teacher na ni sente se so baba be ye wo de o ka chanse se me abure kro metra makonya no so on the omra metra na no so kakaka yes yo me das engrofo man engrofo fan club Oyerepa Auntie Naa ena ya ba ye kasa yesra mo ya dia ye na ba dia ese ka hu bia ya ka bom ya dia ba metia ekomani nyina me akosia santo na me kasa yi metia obia me manu mon kasa mo ya mama na ji na me so me kasa kakra anwanwa ho na wo ho na me me so na mda wo manu ye chairman wo chairman akwati da obi bia ase se ya kaka ye ho abom ba anwanwa de ande Auntie Naa etimpa omo bom ho moden omo nyina do bibia se branch December e mo fa mo we de me adwuma ye sum nyanka na mudim sa ne ye no wonsom na ye fefefe ye be kan radio no so ntimoti a mo de mba me hu apostle me se obotan bia nsimanim yesu mi obotan me che bibia me che chairman na ga ka ye mo ase ko ma ye da mo ase bibia weche ochemo Auntie Naa eja yate wonka papa ba ye da mo se ani mo nwuma pa mo ye
papa sofo Auntie Adwa me ba pe bi atwam kakra na otu kwan 2023 September on the 17th me na me bi di me ba ha na mu gu ase no Auntie Adwa tutu jama no me fe ya fe na ekuro so ya te no abra de nchira abra nti abra na abra no abra danger abra okay yeah that's if you nipa okay yeah the one say 25 year bo fan club bia na just say Auntie Naa okay madam one say fan club fake miss madam one say mo kwa mo fa ye nkramadi asofo mo de nchira besia se afa ma bra dwumo besia to fo nyina mo si na mo kwa fuo mo wi o mo che kama fa ba to so me se mo wi o mo bra ne eja ma me wi o mo bra ne yo ya da mo say Auntie Naa eni da ho ampa ye ni anwan se wo wo nchira nkrofo me chia ekuba ne nyina ene me yere me ma yo chia mu nyina nyame all right ya da mo se mo ba nyame fa mo kwa so gbe mu so for to so my organ bi e wo mema ho em say ya take prostate sa ya kan ho asem because eso e won fa so bebre e fa e be ma ho nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twana se nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid nti is like ade bi a nourish be ma nsuo se ne be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asem a ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a ye friend urethra that is baby a be ma o Johnson fa nti ho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so ye kese nti mostly no ye advice se obema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba a medical services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the ye suano ye wo sizes are ye shy who say we no size me normal ana say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni ka no BPH benign prostate hypertrophy ana hyperplasia no na say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese the main cause of sad and the ye share the nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na e ma ne ye be ma na eno so jojo nti e ko form no na ama prostate gland no so kese na e dey how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk o prostate no unyini a be kese nti so na o papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mo a o be check on as young as o ye no say bi a o 30 years 40 years o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka se prostate enlargement problems bi etimede ba ma ho ne say o bre e wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a o Johnson abema na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination o Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no o Johnson ya na Johnson side no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumerate anajo Johnson into be hun say instead of say be o be sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sano crowd into me na ye obi so ho ase o Johnson na o feel say Johnson wan Johnson nyina obi won say na ne bladder no o feel say still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho ase o Johnson obi won say ye fe bi dribbling obi won say oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi say e fa ho a
ɛsɛ sɛ woba Medilab Diagnostic Services yɛbɛyɛ scans ɛne labs ɛde ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛfa wo Johnson ho asɛ prostate na ayɛ large anaasɛ other urine problems bi ɛna wowɔ a ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama wo nti sɛ wonya saa symptoms yi a ɛsɛ sɛ woba Medilab Services na yɛhwɛ wo nti mostly no complications a ɛwɔ saa urine prostate enlargement ne say etumi ma o urine retention ne kyerɛ sɛ because I want to make engine so yie no de bia na Johnson no ebi aka o Johnson twa no nti saa no etumi ma o urine bacterial infection because Johnson no ɛsɛ sɛ yankopɔn abɔ no such that Johnson twa no yɛ ma APA no this is the case our prostate no push on urethra na ayeka no nti Johnson na eba kakra na ejai nti de bia o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection that infections ayeka nso etumi travel echo wo kidneys eho which is ade a ehu pa and sometimes nso urine retention no the urine no eye bebre ana eka wo Johnson twa no mu a move back to the kidneys no your friend no hydronephrosis it that hydronephrosis ayeka Johnson na o kidneys na form develop say MPA no they say Johnson na sign come back to they be free na ama o kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade a esese ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na ansa o de na ba that's how de ne ba Medilab ne ye hwe no ne ye hu se ne prostate size no e normal na se kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no ho se bi a ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesesa ma saa complications na saa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry bit me dey abroad ne say then I make for beginning na bit me ama urinary tract infections into symptoms na order da no bit me increase no more then ene bi ne say bia obedun so bebre ne ade ana bi ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say if be bladder stones into because Johnson no intimi ember complete no ebi o na crystals ne be abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan etimi ko wura urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na intimi mba ni moja Johnson na intimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I say mo amunim say kidneys so dey enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ho and I say Johnson also o tna say na say o ma ne ye kese no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber ehye o be manu and only a friend catheter balloon and also a home complications the brain discomfort ne ade and I said you say be me kra we ehye kra only ohukafo entimi hia because of rubber na ehye wasem and prostate enlargement na ye kan ho asem no ebetimi aba say prostate enlargement keke e bia keke na aye friend BPH ebetimi aba nso say kese na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe say we ne dey abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara ne ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say your levels bi a etimi di hu say o we na for me within the normal level and I say e wo soro a na ye san wo biopsy
I no ne yɛbɛte prostate no ho kakra bi ɛde akɔ ɛde ayɛ ho lab ne yɛahwɛ sɛ ampa prostate cancer no ebi wɔ wo mogya mu anaasɛ ebi nim ɛna the good thing about prostate cancer no sɛ uhu ne ntem a yɛtumi ɛso ano ntem ɛma wo sɛ uhu ne ntem na sɛ ɛwɔ first stage no that is located within prostate na mu a na sɛ treatment no nso ayɛ simple but sɛ wotena ase a na sɛ bi a wo dwen sɛ wo de ne nte saa anaa wo adwen yɛ wo sɛ me de ne ntumi nyɛ prostate cancer nti na wo de te ho a na yɛfɛ biribi metastasis na ebi a prostate cancer cells no move call blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be hu no na after they are too late the other complications are abrewa anka uba amedi lab ntem ma yehwe ma wa and rules are and only some of the things are you be can for prostate ho nti they say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and na na bi o fie or complaining all these symptoms na ya kana say so de ne ba med lab ni yehwe no prostate ne kidneys ne bibia urological examination ema no hwe ema yehu se bia problem bi e wo ne urinary tract ni mu ana say bibia ni ma nti a med lab e wo oforicrom opposite SCC yard and your number of free obenya ye was so any 0541 143 168 and I was our other branch e wo mentia ukọ hon so a ye be hwe kama hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo mojem. And now in one person who say who ya dey say wo mojem. Ya dey to say typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petri mu, ya from and afro dem. And afro be akwa na brebo mu ya dey na wobi. And afro ke kaye na HIV test na person we ye. Ni nyina no wo betumi ahwede ama. Oba wonyem na person ni sa afra wo dey yi. Abafra no ye ntafo, anasa na nine. After one person who say ba ba wo no yo ba na say dem. Ni nyina mu no wo dey menstro fi say abedila wo we ye ni wo dey so. Yo fidi ama so e dey test awodo we nyina bi. Kasi e dey ade dey e be hwe so fra. Yo kuma say oforikro. Ye ni STC workshop no e dey tinhwe ni mu. Ye ye adwuma fi tuada ekosi na me da. Ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68. Amedilab Laboratory Ashafo Yachamo free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite SCC yard. And I a branch back where I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back where I fire become once a prostate. The become prostate once and prostate enlargement. And then they can have prostate. It is a prostate organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I want for so baby a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed by emergency to China. And the other pot and say, I will ensure be a they can't bear my own shoe. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish Bema Munsio, Senebea, or Nebe or Belsia, ne who and Quamuano Ebeye ding. But Adeba Copa, a calf prostate once a mile, can say, Efa Johnson. Into prostate gland, no, ye will be a film, I a friend urethra. That is baby a Bema or Johnsofa. Into a honor, ye become once him. Into prostate gland, no. Ade bia se obema enyinia na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Amedilab services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the year no ye wo sizes are shy who say we no size me normal
anaasɛ ɛyɛ kɛse nti sɛ yɛka prostate enlargement a yɛbɛka sɛ ɛyɛ den a prostate enlargement a broni ɛka no BPH benign prostate hypertrophy anaa hyperplasia no na sɛ prostate gland na America no ɛyɛ ade ketewa bi a Nyankopɔn abɔ no ba unyini a na ɛno nso ɛyɛ kɛse. The main cause of saa deɛ no deɛ yɛnhyɛ dɛ anim but associated no with sɛ ɛyɛ nyini bɛrima yɛ nyini no na ne ho system no ne ne hormones na ɛma ne yɛ bɛrima no na ɛno nso ɛɛdwodwo nti ɛkɔ fam no na ama prostate gland no nso ɛyɛ kɛse na ɛde haw bebree abrɛ no mostly no ɛyɛ adeɛ bi a yɛka sɛ ɛtaa yɛ familial nti sɛ bi a wo papa bi enya prostate enlargement a also wɔ high risk sɛ o prostate no unyini a ɛbɛyɛ kɛse nti sɛ wohwɛ na wo papa bi anaa wo nana bi enya prostate enlargement a ama no problems a ɛsɛ sɛ wo nso ɛwɔ mu a wobɛkyɛke wɔn as young as woyɛ no sɛ bi a wowɔ 30 years koraa 40 years a wobɛkyɛke wɔn prostate size no ɛhwɛ nti mostly no sɛ yɛka sɛ prostate enlargement a problems bi a ɛtumi de ba bɛrima ho ne sɛ wobrɛ ɛwɔ dwonso ho nti mostly no wobɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ dwonso a bɛma no adwonso ntɛntɛm nti yɛbɛfrɛ no frequent urination ɔdwonso yɛ bɛyɛ 20 minutes time na adwonso ɛsan de no ɔdwonso yɛ anasa adwonso san de no ɛna a lot of times no complain na nkɔfɔ ɛtan ma yɛ nocturia which is enumere anadwo dwonso nti wobɛhu sɛ instead of say bi ɔbɛsɔre bɛyɛ 1 or 2 times in the night adwonso no otumi sɔre bɛyɛ 5 to 6 to 7 times nti saa no kora ontumi nna yie obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a na ɔfili sɛ dwonso no wadwonso ne nyinaa ɔbɛhu sɛ na ne bladder no ɔfili sɛ still a dwonso kakra ɛwɔ ne dwonso twa no mu obi nso hɔ a sɛ ɔdwonso a ɔbɛhu sɛ yɛfrɛ biribi dribbling ɔbɛhu sɛ ɔbɛdwonso no na still a dwonso no ɛɛsosɔsosɔ ne nyinaa wohu biribi sɛ ɛfa wo ho a ɛsɛ sɛ woba Auntie diagnostic services yɛbɛyɛ scans ɛne labs ɛde ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛfa wo dwonso ho asɛ o prostate na ayɛ large anaasɛ other urine problems bi ɛna wowɔ a ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama wo nti sɛ wonya saa symptoms a ɛsɛ sɛ woba Auntie services na yɛhwɛ wo nti mostly no complications a ɛwɔ saa urine prostate enlargement ne say etumi ma o urine retention ne kyerɛ sɛ because I want to make engine so yie no de bia na dwonso no ebi aka o dwonso twa no nti saa no etumi ma o urine bacterial infection because dwonso no ɛsɛ sɛ Nyankopɔn abɔ no such that dwonso twa no yɛ ma apie no this is the case a wo prostate no push on urethra na ayɛka no nti dwonso no ɛba kakra na agyae nti de bia o bladder no dwonso bebree wom na ama o infection saa infections a yɛka nso etumi travel ɛkɔ wo kidneys ɛho which is ade a ɛhu paa ɛna sometimes nso urine retention no sɛ urine no ɛyɛ bebree ana ɛka wɔ wo dwonso twa no mu a move back to wo kidneys no a yɛfrɛ no hydronephrosis nti saa hydronephrosis a yɛka dwonso na o kidneys na form develop sɛ MPA no they say dwonso no ɛsan ɛkɔ back to baby free na ama o kidneys na ɛsɛne ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ adwuma saa nso bɛhu sɛ na ɛde kidney failure ne ade ɛɛbrɛ nti ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ɛkɔ ho paa especially yɛ nuanom mmarima o papa bi wɔ hɔ na sɛ bi a wɔnya bɛyɛ 50 60 years a ɛsɛ sɛ wotwɛn ama ne develop all these symptoms na ansa wode na ba ɛsɛ sɛ wode ne ba medila ne yɛhwɛ no ne yɛhu sɛ ne prostate size no ɛyɛ normal na sɛ ɛyɛ kɛse a na wɔhu some of the things a wobɛtumi ayɛ ade aboa ne ho sɛ ebi a ne diet bi na ɔbɛkyɛngyi exercise bi na ɔbɛyɛ anaasɛ ne lifestyle bi na ɔbɛsesa ama saa complications na ɛwɔ saa prostate enlargement no ɛho complications ana problems foforɔ a ebitumi de abrɛ ɔne sɛ sɛna mɛka beginning na ebitumi ama urinary tract infections nti wo symptoms na awɔ dada no ebitumi a increase ne more sɛne ɛne ne bi ne sɛ bi a ɔbɛdwo nso bebree ne ade ana ebi wɔ hɔ nso a wodwo nso koraa na emu hyehyew ne ade
obi nkwa o junso kwa na ase ohun se moja kakra ewom and some of the things they say if be bladder stones into because a Johnson no ain't mean ember complete no ebi ohana crystals ni be abobo and a bladder stones to me ma obstruction stones na ye can it me ko urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na ain't mean ba ni moja Johnson na ain't mean ba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and I send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I tell mo nim say kidneys so dey enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ekon ho and I say Johnson no so o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber ehye o be mani and only a friend catheter balloon and also a home complications the brain discomfort near day and I said you said be make way a cry only for intimacy because of rubber na wasn't and prostate enlargement na can once a bit me about a prostate enlargement keke ebi akete keke na aye friend BPH a bit me about say keke na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this e uba e ma ye hwe say yo kadigu kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achira ne ba che dey kan ya na kwanta dem ma kwa amedi lab of me ya be ma kwa anka na ni mi se lab bi wo kumasi ya no mo e twa e bi mu no kwasem se ho dey test na nya dey se oferie sawa ko hospital now doctor nakacho say ya dey say wo mojem ana o wa be so hu say wo ya dey say wo mojem ya dey be say typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa ya dey cancer e to ni petri mu ye ye from ana from dem ana from be kwa na be bo mu ya dey na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wonye na pesa wo ni sa afa wo dey abafa no ye tafo ahina sa ana sa ni na afa wo pesa wo ni say ba ba wo no yo ba na se dem ni nyina mu no wo dey menstro fi say amedila wo we ye ni wo dey so ye on fidi ama so ye dey test wo do ni na bi kasi e di adwenda chi e be hwe so fra ye o kuma se ofori pro ye ni STC workshop no e dey tin hwe ni mu ye ye adwuma fi twada ekosi na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 1431 68 Amedila laboratory work. Okay for yetiamo samote yanka na kasa free Amedila services ti sene ye na da no ye fa topic bi e hu se ewo ehia ye na so won faso ana ya ka ho asem nti ye ne topic ya fa fibroid nti fibroid sene minim se ye mu bebre ya say fibroid ho asem nti ye ka se fibroid yare a ha ye emma nti emma ye wo reproductive age that is oba wetu so a webu nensa eko ena fibroid etimi ehaye enka ne dite no according to researchers ne adene no mo say unya 40 years ekwa na wo at risk of so obenya fibroid but from experience many ma ye hu no say neoma bebre asisa ubehu say nkola ene ema as young as 20 years obeba na fibroid kakraka edane yem inti obi be bisa say fibroid ya ye kan eye den ya na den na de ba ne ade inti fibroid yare bia eha ema awode awode ho problem inti obi wo fibroid na awode enenya problem inti fibroid no broni be ka say eye tumor bibi a abobobobo nse bu fruit etimi betuto oba awudiem ene ye wo baby a etimi betuto enti ye wo fibroid ni locations a etimi tuto wo oba awudiem ena ebia so ne ehunsunsanso enti fibroid na nkasa na ye kan ho asem so ubisa say dey na de ba eho be ye den afra because according to research no aye difficult enya ade aye hu say ade poti we ena de fibroid ba but ye woni me bi aye ka say risk factors nyoma bi a etime a likely cause of fibroid ba ko ne family history
Omame and now my mini be and now be any fibroid. So when we say we closest relatives, obi any fibroid da. Also at high risk say obey the ubenya fibroid. Nti sa na say nka oba a medical services. Now be scan na ehun say ampa unie bi wo bi no. Unie bi ana say we nya bi. And one of the things so na hormonal pills and also a risk factor estrogen level you got the estrogen there be a way modem and a dose or a mass system almost from research you say a dose high risk of it no say a dose more modem or at high risk of say ubenya fibroid ebia unya o menses in term as early as ubi 9 years near no. And that means that on only estrogen level, no why exposed to it at an early stage, it's our high risk of say obenya fibroid no. And no bako ade bako it may cause fibroid and no. And yedi alcohol ne nam na yetari and emma oba also obesity there and the neoma be brain and nam. Into one of the risk factors of fibroid no. Nti
So that means that from the making or baby at risk of it, obi or one and a butcher for being a bida. Na on menses normal time, na contraceptives on use it, but obebana no or when your fibroid it. Inti nese idea essay in a my or baby away to no. Idea essay your my ni a coho. Now a regular checkup, ewa medilab. Ebe her fibroid I wunya bia na se wanya bia ana nkofo bebre e wo notion say idea bi say so ba wumu nsa ena moja na eboboye fiber mpacho entisa nti we say so wubu nsa wumu so obetimi anya fiber nti say wo irregular menses eno so ye adefofo nti wo regular menses uni regular menses utimi anya fiber nti say oba na obehwe say wo bia na se uni bia. And a fibroid more different depending on the location I would him. They are about hospital. Now Dr. Nakacho say I did say Wojim. And now in one person only say, oh I did say Wojim. Ya did it is a typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, 20 petrimu, ya from and afro them, and after and Nabre, Bomi, Yana Woody, and after Kayan, and HIV just after so we Nina will bet me a shed yamon. About when your numbers only some from what they eat, about from where and Tafo, I am a son, and I sang. After all person who said, Papa will know your back, I said, Nina would be a menstrual, Fista, I met the love boy, you knew what it was. Your figure must try the letters I would win in every Cassie, dear, the chair, very slow from Dog Massey or for you, Yanni STC workshop, no any teacher anymore. They are a few to one echo stick, no minute, you're not Benny. 0244 96 49 22 0541 1431 68. So, for me, obi bia or hey or kasamfoni so me kasa free Amedi Lab Services. Aye wo ofori krom Kumase. Said ye da ya no ye ba ye ne mo be ye nkyerɛkyerɛ ɛfa apɔmudin ho. Ɛna apɔmudin dwumadi a ye ba bedi no ɛfɛ yare a ye friend diabetes and I said diabetes mellitus. The poto kasa waka no na efie kasa nso mo ka ne sɛ asikyire yare. So obi anya diabetes no ɛnkyerɛ sɛ wadi asikyire nko anti na ama na yare. Na emom wo de ba poto kasa mu a ye friend of metabolic disorder na ɛkyɛ kwan anyankopɔn bo nipa ɛwɔ sɛ aduane fa so wura wo mu na digest ma wo cells na absorb na de yɛ adwuma ma mitochondria ni nya power na etini ɛma wo nipa aduane mu bu no saa kwan anya no asɛe entimi nya na adwuma ye na emom ensunsanso a ɛwɔ obi a ɔwɔ asikyire yare ana asikyire yare ho nsunsanso na ɔnhwɛ ne yie no ebi ɛne deɛ mebekan esikyire yare bi a sabi kafra mo mfanchame wa wanya bi minya kasetia yare bone pa esan say the complications and an insurances so aya adwene nkon ni ze esikyire yare bi a etimi se wani ai eti obi ohon ma nanka onhye space obi ohon ananka nani ni haw na so onya esikyire yare enti ene amanani se wanhye space ontimi nkan ne bible ana ontimi nkan ne Quran ana ontimi nkan ne nwoma bi a ohia so odi beboa na brabom edwumadie enso wa esikyire yare a etimi se wakoma potokasa ose cardiovascular diseases ese wakoma no eni ntine wakoma animu enyina edi se wanya esikyire yare a mesrew mentna ho na ngoro atorem na wotena si a ebeyiru se de epoafa obi no eno enso wa esikyire yare bone a etimi se wi liver oh yes
it affects bowel production. Enti men tra honom na enka se me di no madru anopa na me didi amawie